There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Tala for lover, and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, another Moana hotel is a place where comfort, connection and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. O le
Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tatou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o lau unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malao e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga, mo le ua wala au i eili atua. E ave e sea eili atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le lua sulwhae tūla i le fitu aso le vaiaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama lea i le mātou tūlau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au o le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whavalu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua o le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina o ile alofa ma le wha ma avenga.
O te whiwhia whatalofa mo wholo whatu le mai moanga Samoa i le nei vanga o le afiafi. I rau mo whaminu te mo te nili tu lai wha i le tautua whaauau o le tautua whaiwhai bea. A lau ala anta, ia, o le ala leo whaasalalau o le Blue TV. Ia, ma le porokalame o le Tautai A'e le nei vanga o le afiafi. I le lofa ma le anga le lei whaasoa o le tātou tapa au sili le langi. Ia, ma lo le folau, ma lo le whaatoto, ma lo le ngā lulue. Le aso a so fua ya o le aso tolu se fulu o tato le fasi fonga o le tautua le masina o mati la tau a so tolu se fulu le nei ya i le tato kalenda faita waso ya wa fo il faso longa waso le vayaso taimi fo yo le masina a lore so i fu manuia o mai oe le tamama le tina o le uso le tua fine o fanau angos aunties ia ma tua whale nganga, whioi o le tala le lei, o wō ma au mea mai, o amai o tau, i le nei vahenga o le fiafi. E au te loa ese a tātou taimi wa iai, ese fwoi o tātou waso, pe a fua i le tābiru sanga le reifu i pāneta o le lau ele, ia o lo tātou iai. Ia ai tasi a le atua, o le langi ma le lalo langi. E tātou te turi vae mo tātou ifo iai mo tātou whaafeteia. Ma vivi iai, tangata kerisiano uma. Ia se whakangāhingi si e se ala tau taritonunga, ia ona ese fwoi la ia leo le whauinganga o atua ma tātou atua, ai mo tātou le au kerisiano. Ia whaamalo, whaatalofa, ia maso se tangata fo, ia kerisiano le kerisiano. Au tātou purkalame. Ia tātou te taliaina mamana ia uma ia finangalo ese tu langa fo i ole se sangi fa manuao i lungo le nei proklame fa malo atu le soifua manuia ma le langi e mama ia o le tau au na masani o le fo no tau fa tali le nei aso ia me se fo i ole fa ungo le lava iaso ia se tala se afo i se tātou o tonga fa ua wina fo ia o le tātou porokalame le leivanga o le afiafi. A talo fai le au fai ngā luenga te tofia le tua. Ma lo le soifua manuia, ma le langi e ma. O a mai au tau, ia e le fai ngofia le tātou sāvalinga fo i le neivai tau o le soifuanga, o lo tau soifua ma uola ai. E anga ese lava, e le tutusa. O le teimi, ia, o le lei, o le teimi o masei, ia o le taimi fo i fia o le taimi ata o le taimi e maua manuia o le taimi fo i o matua lo fia i whaanoanoanga o le alava le fesuisu ia i o le tau ma le fesuisu ia i o langona ma manatu ai e mawalunga le tau fi o le atua o i o le atua na te si la fia mea uma i rouso i fua mora wola lono winga ai ai le taimi fo i le e pia kaule ia ama ia i se mea nga e ngau ia awa te popole maybe o laina te si la fia le lei. E le o whetau i tonu mo oe, ma pālengi mo oe i le taimi. E iei le taritonunga e le vave au mai asau ngā ruenga le nei taimi. Whatita inga lu te vatua. Whau le vanga e kakalo i le ngā ruenga. Ai saunga e ke vai a kua sore. Kua apalai aku le si ara ua mati mo whainga ruenga mai. Maybe e le o whina ngalo o ia e te maua i te ua e le toe alua i se lotu. Maybe e le vatua ia oe nei te ua e pa uai ma e whano ai ni mea e le te tauna e whano ai a re ngei lava e ke ngau ma e ngau ia e whapenare ngalu e mai o le ngau le tua ia whaafte tele fo i wa o nei o le aso sa ia Amerika lono winga o laifa to a mai a ni to anai sa fia ngai manisi na ulu fale i maota tāpuai. A o tātou wa ie le nei fo i tuar ke lope o le o tātou wa songa fua. E lau ala o le fiso e lau o le tolo. Ia e ala e tasi ia i le maunga yolo. Le winga o le whaamitalanga. Whaatalofa mo u whaamalo atu. Ia whaafitai. Le lofa o le tua. Ia ua o siha ea sa tātou mea na whai wa fuai o le tātou toi maua le ola. Ia wa anga finga ngalo ale tua e ave ese umantua ma tātou le toi whiala mai le tae o na lela. Ia ole mea hale nai tupu. Pei tai. O ia o le tua alofa. O ia o le tua e wha maoni.
I te lengese lo na to sa. Ia a o lo na lofa e tu mau e o le whaavavau. Ma sangianga o whaia tala lea fefe pe anga whaape o sea kua ma wa o sea kua. O ka oka se kako warofa whaapiko. Ia. Fefe pe anga o sea tua a wa o sea tua. Se manue e matua e firifiri tangata po o ye te alofa iai o ai fo ye te le alofa iai o ai e papangu iai o ai le papangu iai pe o anga le vali longu ko ai vai le vali longu tu vo le tina e te sau papangu le si afa ai le papangu le si a e te fo ringa fa pena pe ana fa pena o tatou o ne tua tau te faia fa i unga ai le tio mai o lana fa i unga o le fa i unga o le amiotonu ai e le whaatua i mai fo i oia. A whio ngā le tua, tu spa ia mai, au ke le whaakua i aku, au ke aru aku. Ia, ole se fo i la nā teimi o le whaamaro si au fo i mo tātou. Ana na whi, ia, ma nei a fo u te fia au te sauma whaalau tele la unga si a mātou fo i whi au. Si a mātou fo i ta maa whaalea nganga pasta whata waita. O le tele o ana matua mana faʻasoa ia o te lona i lunga uma o le matou a e fia baua le atoaga atoa e te alu i lunga o le website po le Facebook live a le Victory Power Ministry te maua atoaga ia ina le launga ae e iai vaega o le launga ma le savali o te fiafia ia e faamamafa i ai ia le finagalo o le atua e tauala mai i lana auauna o le na fea ai le launga i le asolenafi ia le tulaga lenā o le soifuanga le nei. E mawhainga e ngaka e kango whaaleanga re kamalianga o le skangaka. Ai e te le tei mawhaina e whaaleanga ina pe te ave e sea le mea alofa po le mea na whaia e le atua mo le skangaka. Ka ua ia. Amen. O le ta ua ia o le na vaenga. O ta nofo alea. Mana ia. You can destroy somebody's reputation. Langa he koke sila. Ola le au whaaleanga reputations le ua yeri kaimiringi. People can create something out of nothing to destroy your reputation. E mawhainga kangora kanga kai le soifuanga ngai matua i whawhau mawali mawhaku se mea. E tuua ina mawhaaleanga i lo kamalianga. E mawhainga whai. Wana mo le mea nga. But one thing for sure he le mawhai lava on a lato whaale ngaina. Lato te le mawhai on a ruin be destroy. Le whaamanguyanga ma le mea alofa le atua na ave ia te oe maa uma i tatu uma. That's one thing he le mawhai. Kai peiar kala a le atua na whai ia satani. Ina ua hau ngani atu satani. E au mai se ionga whaaleanga inga a koa ma kofo le anga au ngar ko inga sak pai ke hei ngoia yopu. Ioi. Kua ialu asa kangi au ngangi le kua fa mai whaakanga mai au se ima kua iau testing ala lau kamale. Fa mai tala le tua le fionga pa ia. Le tua le tus pa fa mai. O ke whaakanganga o i mea ma ai kasia le mea e le mawhainga e o i ailau ma e mai. Nga o lea. E se mwhaingango e ka umairunga o le tatou purukalami. O te whaatangaina o e te whaaoso ma e whaaleanga, ma e whaapapala, ma e whaaleanga inga uma mea uma. Ora ka mahaloa sa tauala na yopu. But one thing, e le mawhaingo ala winga oe e ke kango ma e pai ai. O lea. O le ola. Kasi arkalanga tasi le mea e le mawhaingo ufakanga oe ke pai ai e ke le pai le ola ola au. No winga. O le mea lava, o le ola male anganga. Ye ba le nganga wa autu lo wole so nganga wa yoki e tasi le mea le lengo fa yaku e mafaila nga e kango e pei o sa kangi le mea nga fai ia yopu e mafai fo inga ala le atua e mafainga fa akanga langa sa fa akanga a fainga fa akanga le atua sa tani e lu e fa so sa ia yopu moronga kingo
O le awhera le mea hu awi e le whaakanga inko whakofonga ia kako. Ai kasi le mea e le I mawhainga whaakanga inga. Ngā o le mea ngā ave e le akua e ola ai opu e le I avea e sākangi e pule ai le akua. O le aso fo ilana nafi. Whapena uma niwe. Nā tonua. Le aso nafi o le tāua ia. Le anga o te whai atu. O le alui o le whaaleanga I loka ka maari anga makako uma. E ai mai lole au lo to vale wa kau whaisinga au ko mengi se mea e whaali e lo fina ngalo pe te lango lango ai tai ma mea. Ai ai le ngukinga pe o le ngukinga o ka ngā mea. Ke ia le wa create le mea. Ke ia le wa create le mea. E ui le lua sava valia e malou kei. E ui le lua sava valia e malou anti. Lua sava valia e malou wa. Malou sava. Ua leanga wa o onga uma mea uma. Wa o onga uma wa whaaleanga. That's the extreme. That's how bad Satan can go. E whalai ai upu. Ke lola ukala. E tau te pisa fuai. Ile encounter le arki Apollo manga mea ngā whai ai upu. But imagine le papala le anga ngau or kamaloa. E eise papala le anga o mafuka mbed prokala merengi kai. O e struggle, o e oi, o e kauwoki I lo papala. I oi. O inga whai e le kala le kasi le kala inga ia awange ave se ea. O ina whai e le tala yopu. Ina ua whai atu lo na to alua. Se whai lo ile akua. Mai oki ai. Ai sanga wha vale valea, ai sanga ma fau, ai sanga wha moe le ngā kua. Whai ia loa ma e ho tia tuai. Ia, wha mai leo kala yopu. Fa mai le tala yopu se fai atulau. Kala le yopu. E le I wha apea mai yopu. A fai ea langa o mea le lei. Ai wha awhewhea mea le lei. E le ai se kala yopu wha penga ngā whai. Koe whai kaukus pa ia. Le nga o lo suinga o le leinga ma le vai leinga. E ma fua inga e alu ma e wha apea mai. O la ua wha akanga. E le ima se kala kus pa ia wha mai. E a fai ea langa o mea le lei. Langa o kalanga le uka ko whalongo ai. O le asa o le upu na whaonga. O le asa o le upu le au mai e kusi pa ia. Le anga ele o whai mai. A whai e ala ele I kalifa pe ngai o pulong koru. A whai e ala nga o mele lei e wha whemea le lei. No ele o le kali nga nga whai ai. A ele upu ka hua. Wha mai ata lia e ala. O le upu nga. O le upu wha mawhar nga mo kako. A kalia e la nga o mea lelei ai whaafewhea mea lelei le ngai ese le whai ese le kalia ese upu e rua ioi le ai e le ikari whape ngasko ingo yo le anga o le kero kako kau ke kauri liwinga le inga mawai le inga e ke le yor swing o le context o le mele pe a suia ngere upu ai le fai mai a fai e na o mele lei no ave ese makako ur fai so or nga mea a fai e langa o mele lei le ai le maskala yopu a fai fa mai a talia e la nga o mele lei longo winga e le fai e o ele mea ke koe kalia e oe esa no e ke le fai se mea ke koe kalia inga o mea e whaakanga ai io kako kalia inga. Ele ele fai oi you don't make it and you don't accept it. Ele o le kala nga kus pa ia. Ai sa fa kanga ele atua. Ai nga kalia yopu. Sira manga ia o le man ia pe au tatou malambala malele. Ile fina ngalo le atua. Le ala le wingo la utala le o te fai atu. Le winga le ute whai atua. E mawhainga e kango whaaleanga le skangaka. E mawhainga e ngofo whaaleanga le kamarianga. Ai one thing for sure e ke fiu e whaaleanga. E le kai mafoe.
o le favor o le atua i tangata, po o langa mea alofa, but what he has given to that person. Ma ngai e or saunga se matou fai fi au fatustusan na file mele. E mafai nga avaku ya o ele ki o langa ka avale ki ave ai lang ka avale. But you can never ever have the same experience he had to drive his car. Al soi fuanga ke mingi. Fa pena. O le te le A'e le makala fo ili soi fuanga le nei. O le te le yo le au te pasi ma le au te fua. O le kile ia. O le te le yo ila dou o le la lilo tu mo. Ai ali tu ma. Fa penga. Iwe. Soi fuanga le o tatou ye kai fa penga. E lilo tu mo ai ali tu ma. Esa. Ia. La kaka mai la faʻasoa te tonu e wha. A tau vai atu nei le nei taimi. Punga e alea i lunga, aruifo i lunga, ngi kaimi. Aruifo i lunga, aruifo i lunga. Whamai o mātou nā, o au nā, o oe nā, o ia nā. E fia e mangua e lunga re kaimi o lelelei. Ai a o re kai mo popua nga e makua i lafi lilo e musu e kauvalea le ingoa. E musu e tauvalea, e musu e whaiaku i eise kala, e musu e kongi e sesi se maa. I upu makala, o kere o whiako maa sa au e tongi o le maa lea. E musu e ui popua nga. Ai whinga ngalo mamana o e halu no i luma e se ei maa o maali e. O ko akele ngā lewa ka vai aku iai. Pape ngal soi fuanga. Ai again a faia o le mea alofa na avatu e le atua ia te oe. E fiu le ka ngaka e kau whale. Ngar wha maro si au fui nā mo e leo lo tu whatu tatou uma. O i fo i le te kou through i whawhi tauri ko kongo o lau loku, ko kongo o lau nguu, ko kongo o lau mafukanga, ko kongo o lau wharwhainga ruenga, o le whaasoa le whaasoa mo kako uma. And let me tell you this. O tangata pito i sili na toe ti ngā loto ma toe challenging a oe. Ma toe le lei peleanga loto ia te oe o tangata lava o lou loto i whale. A ka mua muanga. Tanga ka mua muanga. Iwe. Ia. O tangata mua e mua loto leanga, e mua whaia o kala, e mua sungo oi. O tangata i tuk araka mua ngā, o le pa o langa kisi. You need to know, o le whaairoironga, o le kaka piko i pa o langa kisi. Kaka piko i sili nga whauā iou ala whau. E whauā ilo mua uru, ianga kisi. Lai o kere whakula e weke koe kisi mai a kia upea ka whiroa I like your kisses on my cheek ai ke iroa o ke la ngonga leri o tangata mua ia tangata vāvāla lata o le whaamanatu nai lei no fia pia e whaamanatu atu a fionga le atua ia avatua i mase tu wala lo fa malu se mo ka ko uma ana o te fai atu e kau ke fiu e ko e kau ke le mele wala fa ia i tatou maftanga wala fa ia le anga le tatou maftanga ona o me ia o le porkiki e ilo utari donunga politician shouldn't be bad shouldn't be dirty Lela ngai fa mai loka nga kaleanga yo le mer por kikileanga. And do you know why? Wa leanga o nga nga kaleanga. Ai ka kau pea o nga le lei. Leanga ele fa pea la ai la leanga o maka nga kai ku kongo ngai me. Ai e yai tanga da wala to fili lava. Pau lava le o le la to me fai. O le fa leanga. Manatu fa pito. Fai me pio. Pau wanga. Mafu ngala le usaki ai. A e fesili mai a kia. Ai se awa sa kia reka kou vango ngofo. Wale te tutusa. Not the same. Ma fua mai mele. Ka ngofo ila koe rewind la ma koe a. Ka koe rewind la i kuaku o le lua feru akasi.
Kako kangofi koe rewind ke isi a koe kua. Sa kako fusi. Sa kako wopo. Sa le iloangi HRPP fast. E wakakia isi ka bai fasipakia. O nā mea ua le taudia nei taimi. Ua le ni sap. Ua umanga sui aku si pea o le sap. Ma umakua ia mpalai o le sap la tauia. Ia. Ua aisi paki Samoa ua ngalo tulou. Tulou foi nei pati te tele sai momo le to ia. A lo winga lo fa metalanga le o te fai atu. Ua matu wale anga atu o le mele ua iai. Ua makuale anga lava. Mafua ilea. Por kiki. Ai ki rongi. A whakung hela ukala lea. E whetula utala lea e lete teitali ai na e nai tangata. O nai tangata. Minority. Kako visiti. O ai lea ua lea ngai por kiki. O ai kongu. O ai kongu lea ua lea ngai por kiki. Now you answer me. Kako faʻasoa. A mai lo finga ngalo mama ai uangi a mai lo finga ngalo lua alua. Ave ese ngame ai a mai lo finga ngalo malama. O ai kongu lea ua mafua inga whaapengei le vevesi maleanga. Ya. E kou ke le fia umai la ukali le la ufaya kua ya uko. Ko kele. Ai waka koiloa uma. Ona o le fia to ilalo o tuila e papaunga. That's it. O limongi, he's nothing. Yes. O limongi ia, without tuila epa, he is nothing. He's a nobody. Le ua kou sila sa mo kako vavai ai. Ko waku se whaau kaukanga le mea kaulaunga se whaamakai e makua whaavasi lava e leiro fai. Sau e kaukala i lumo tangata fo i le whaise tala i tau whaatua fi maali o le matua vasi e leiro fai. Ko waku ko kongu i whaakua kuanga sa iaile kai a o le lei mea uma e le i whaakua kuainga ave i ese mingi ska longo winga e whaavasi ringa vahenga. No o lau te tala noa doi walanga i te tauna malo si na. Ai ele a vea i kuila epa lono winga overall le ala ingo ufayaku. It's an issue. O le issue lo ufayaku wai o lo karango sa o le issue. Overall, he's a nobody. I mata ai o tuila epa malana HRPP o le tamalea o le maa e taavale solo o le sume paro tangitangi o le apa meta alili e pa o papa e whaati ngata linga e malo vale o a umame ai o le whaongaina fo o le tamalea ia e ao ngā pe o le talafo i lele jo a mosa le sa fai e ao ngā talavou i le ngā ruenga ai le whaingkong lai o tautau maua mele o te whai atuai le ngā le kau ke fia o e su i tonu le matau le niu o ai ua mafua ai ngā kākou whaapengei tau te sila fia o a uor ka ngaka i loa ele maku a inga e sero wosi a inga. E loa uma. E o ye feika ia ke a ur maku a inga po o yaingisi. A o a uor tangata pitusili na lofa ngia ele matu a inga. Leanga e sero wosi a inga. Mo wosi a inga mai a ura ikiki. Ya. Ai ko ke sira fia. Wa matu lefe tala noha i mana inisi o kausonga. E o inisi o in-laws. Kalule mea leo. Wa foi sa fai upu ya ke au. Fai mailo o fia poto, fai mailo o fia. Wa foi a wha ngau kui e kwa e ta pipi. Ona o lato fai pule ma mefa bena. Tau tisi le fia la. Wa ngu malava ure lopo angi kala la fai ua lato uloa wa sao uma mea na o valo ia. Mea na o tala noa iai. Ma mea na o tu e lango. Le la nga o le la wo koe kau mafai ngei e koe kau fai se le leinga ai te si le fia let me be honest wale se kia e sa o le luke kala ngoe fa leo tatou manatu tatou e sa o lokal wa e se wale kukusa sa o kala fo wale sususa saso
Esa ore kala fa vale wale ku kusaso me wale susa saso wa esa wa yaile pe fu ile wa yaile le meia ile va pe wa yaile le alo fu ile wa yaile le fia kilo le olu te mo fa tua esa ola kala o menga wo ku mai kala ma fu isia ma fu mai ona le musu le toi ina le italia le toi lalo. That's it. Nga musu loku ila e paiaru ese makalia longa ko ilalo a matalo na fa olo a taua e fa nga ila lang grandson le a lufi wa mantua la le utato woiloa o le lile o le grandson na lufi e grand chief o papongi ukingi lang ko ingostui e grandson le lile mai anyway o winga la le no tau fa tua ana ua malo loma ua dango to ina le fa file mula na pito a va inga ile vevesi le ko pupe le vevesi kwa oi le michael le or ka ko kwa oi o ile ua ile a inga laukeli a o ile yeir ko inga na le ko inga maranga fangau le ua umar fainga filifilinga ua makua ioe umar le laukele e ka ileanga kele oe o ke fa ngari terms o le ainga le la mai or ko inga ua makua a ngosor ko inga or ko inga wa oke ko inga or ko inga wa leilo lor kele o kuper ko inga ua mai la le feelinga le ainga ua reko kari ko winga ko inga a mai le feelinga o le a suisi ka ko inga mau kele ko fie ko inga lea ai ole asuir ma ko inga ole ala wa uma nga avere kula fongo fai le paloka fai le vote fai kula fongo wa ma wa kiri ainga fa mausali le ko inga fo mar ko akele ole ala le mele o tupu nei le to ina matua wa fa sanga lol to ina matua ila na fa nau kau ai fale pa wala nga le mele fai wa umanga fa ko ese akur ko inga fo ko lo le fio ngar pa mia a fa nga fikas fa ainga fo nga le a wa umanga fa ko ese akur ko inga fo le sa fo le boye fa ko ese ia karusanga i fai fi au fa ko ese oi me of mali wala ainga ko fa ko ese nga le ainga fa ko ese mele fai ko ai pa war mele fai ko inga faʻasoa os tongir ma ya e mua i luma langa upo os ya pa wale o le mele fai nge te lo tango ta tala tu fa pe le anga o tato o mangkua le mele ka ko lo malolonga le wa afarfa fai mai si kanga ka fa mai si au fia lo ku fia angelu ya mai asiata e va kala le mangkua wo musu mai le anga o le tu o tou ia tou te vili la o fai au ma tou fia faʻasoa ia i le upu le atua ma kou fai mai e le tatau ona ou tala noa atu le mea lea te lo lau tala a fai tou te pala ai e tau sa o le mea moni na o le pauanga nga o le lau kalanga ia o tou even foi tatou pe i se soka kou ke lo loku faakasi au le ke fai ar mea lea e faasoso mai ou ainga i tua e vili mai i se o fai au na le o kali aku ya o kou a fai o kon ke risiango kou ke pala ai tou te le tau trasao pauanga le me fai ioi aua tou te ofua ma tau tasi ini a tou mau o le matou fai au o lo tama faaleanga o le tangata o le atua e ke le i mavava kulo wa levanga sila fia leanga o lo loko aua tou te o mai e whaonga mau ar kuspa ia e tau a fei ai lo tou loto leanga mai a te au ona e le tutusa mea tātou te whaia ona e tou te fia angelu e kou ke ola pepelo ia te wo whaia tau te fia praise the Lord kou ke fia vivi i o kou lima masisi i runga ai tumu o tau loto le anga
e la o kali aku ia ko au ko ke ko vili foi se o foi fe au kulo au ko ke vili me ke vili mai e a sa o ko un kanga ka fa po le ala ka unga ka ua a foi o ton tanga tana be straight up, come straight to me, come to me. Au ale har foi o la foi fe au kulo wa se o ko mafa le no le se me ko ke vili e foi o tau fo ia tu lo wa le wo fo ia ku sa wa o ko fo ia ko ke ainga i se fo fe man up, come to me. O ko ke fe ko no fi fo o le ia la fo ie e au inga o le upo le tu e fa kongu e o ia fa poko e fa kongu io e aso uma a ko lai loa, but one thing e a lainga ko ke keke ma ko fi because the truth hurts. Leanga e sa o e ki ngā le mea mongi. E ki ngā. Ia e whiakula le mea mongi e ki ngā e kou whikorofi solo ma kou ka mawhai. No. Ia wa umangkua ia o wakura u lau tua lalo lea. O le tangata o lea tua. O le kangaka e kau kala i lea mio kongu. E le popole po le are kulanga. No. Pau hale mea o te popole ai. Inga nge ingo mai le hakua i lo ufa pi o mo lo ule kau karasao pa wanga a o lo popole hatu ia o e popole mai ma e ika mai no amaru rua kuro finga loko a o mana tu ai le nei mea ya fa tua o e ile tua na te tali tonu iai continue o ia inga me ke mala mai sa ili o ia ile akua mano me ngai ke sa ili ai io ai one thing o ke kausa o ia ki o le akua le ke kapua i mo kapua ia o la o akua he's a victorious god o le akua mang malu o mea ia o ke kau alanga kuai fa kasi mangisi o mea ua kali mai le akua o lea mango malo wala se ko ke le popoko ia e mafuanga kuai o ngo ko popoko o nga o le leanga o tau loto. That's it, simple le o le kako equation. The reason wa kuai ai o nga ko popoko mo ko malama o nga o le pala ele lea o tau loto. That's it, ai ko ke sirafia pa wanga me le mfainga mako furua ele mfainga furua e se lo loko pe a fai palpala fainga ka fo nga malama mai me ke kele wo fai ele tua e fainga ka kele nga malama pe a fai ele ro loto. That's it. Mai foi la ka ko le la wa fa amu ia Yesu le mo fa mai amu ia nga malu e fai mola ku kofi le ngu amu ia e sawainga awa e a amu ia e ai kasi ale mea nga fa mai e amu ia e loto mama awaya la ko ke loa le tua ala fa mai kara ku ba ia nobody can see God and live long we go mai ele me fainga e va ia ku le ku ma e ola bea o le mamadu ai kasi ale fa winga le launga Yesu fa mai ai e fia va ai la ilo ua ku ia e loko mama ia wa ka wa ke fe au ia ka wa ke fe au e ai ka uri fe au voa la me la o fe au wala kele wa kele fe au ai le se va o ia o e mai lo fai ka ia fio nga le tua mai su e iwe la fa berkus baia e le se mfainga va ai le kua ma o la ngore mamar ai kasi lava le me e ke ilo ai le kua mama i fa mama ai ke ko e fai ku lava la u kala le la ngala fa fonga mai ngai ngisi o uso a fa sala le leva ngo fia fa sala la ai ki nge ya wela wori ma ku ai ki nge ya ku lo ulu musu e fai se me le mo musu ai selfish ele manga develop la fa sala la ai ko e fero ko le anga mai ai inga ua whaakupu ele akua ma mailonga a ao ma whaakupu lau ka rengi. What did I do?
o kangoku whaalau kele. Fisoasoangi si o uso ia mau. La ua whaile whale fō ua o mau ele I lewa se whaasara lau. A la ua kūr whale. Aisea. Tautai A'e ngā makamea. La e malama le lele uso. A apa ku si o uso ere visi. A apa ku si o uso manatu le lei. E siri aku ngā kupea le wadi I. Ngai lodi si wadi I le ai feo ai whabenge I le yangi mea mauku ua maua. Ya. Siri aku ngā mausali, aisea. O ngā ruenga umalea ngai le lei mamai o le loko o le upo. Ai wangi ese e kia au kei rofo ika. Ioi. Le ai ma se mea o ke kaula malama I foi se kangaka se uso fasara lau. Ka kou foi uso fasara lau. Se fai foi sa ukala wa manai ia wa mova le anga la faʻasoa le o ke fai. Ke le fa ku foi kala le anga o ka kou fasara lau ia o kou fasara lau foi le la le fanga mai le HRPP. I am saying the same thing ya ka kou ia fasara lau ia kau ke kingo fakasi makako ka leo fakasi. La ku ala longa ka ko ia kau ke fasara la war fast le fa longa me le lango malo awar ngi loko le anga le siles de o fa ku la kala aw fo ngi e loko le anga mai ke awangi e fa ngi awala ke kau eri mai po e ka amilo ku ke fa le anga un kangaka ke jiu e ke fa ngai ma trouble ya e ke fiu e ke ka amilo ma e ka uroko leanga e fai ukala. Le wa ukala ngoa kia ka kou ia fasal lau fakasi, ka kou generally la ukala ngoa. Ioi. E wangi ngalo leanga e fai vai ukala. Anga yeisho ka kou pe fōringa mai kau ke ku fakasi ar kou kui pa ku aia. A ora tau para aia kou ke le facinga mai ngaru po. Are wo fayak. Wangi mai wangi o kou kaimi ngā mea. Eva I le whaasoanga o le platform ngi. Eva ia Mr Falai. Kango kua asiata a mai runga I fa mai le atua. Kango e wha le kālengi ngā kamalanga I le lei o le loko o kamare. Kulau. Kasi rea I like his heart. Te lewa uwhaya kulau kala lea. O ke wha aia ia uloa. Langa ese kako a le loko alofa ia. He has served the community. He deserved it. Mai runga whaalau loa. Look at where he is now. O lea nganga ka kaunga ko whaia I le me lea. Lau whailea kua lalo ia ka kou whasara lau ia ka ke ka kaunga ko ku whakasi. Awara ia uru kua ngai ka isi. Ave esere me, myself and I. Ka ku ngal lue whatasi. Mole koe lau whafkai kele ia ke o ku uma. Afkai se uso ia. Ea fonki kurisi. Kasira ka esere o whafkai se mai le uso ia sa vea ia ma e o ke ia me uma e ma fuanga o whafkai kamale o le uso makua ia fonti tourist ba se fo ia se uso ia leila lo Wellington ne kako kamo Mike Tyson pese ka ia feta e ma fuanga o whafkai ia inga uso makua ngai sole fainga e venga le how le fainga upu makala me uma ya you know ese uma ngaka akangaka o isikangaka e o langa ngana e ma ai o lisikangaka o langa ngana e malo o lisikangaka o langa ngana e fa ai e ko ke va ai e fi na wa e kuku wa sa idingon ngai ami o ko e foi lisi kai mele ako umanga ka i kai me o ronga wa ya fuainga kau sasila ngana ma kau sala up ai le o sala i lo loko o le loko ese le langa i paunga mea e fia sila i le akua e ma fainga sala la ngana ai a sa o lo loko oh my good boy sili nga ai po le ar ke no ma fale o lo fia le a o ko kongo lo loko oka nga o sa peru mako I mangai fiele I faidia ta tawor marolonga foi mai fa fe loi lisi ka nga kai esere manga ia fu o lona loto so nga le atawa pe mai ta to malonga
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, soap and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Jamila wajile ua joe se fulu male minuti fantali tula lima. Toe tali mo yo proclame mano nga masani levang ola fiafi la mtango proclame ya le ua to ai tonu ya le sunga I le fatama. Fatama me malava. Ya o me lelei o me sidi nga lelei o me makango fie longo lelei maka lelei wa vai ai so o paulo o apolo ya so mo bia caro fa sunga kai ka programa kai le kai o le moka ka moka fam single ka kai ai pa fa ngome kai ko CJ ya CJ fo ya suka CJ kasi ya no ya Samoa na sisi mai karofa lo le so o vai ko pi ke sau lotu mana tu o aso afia fi ke va ai e ke sau aka e ke sau oli a sa ngone sa pi sa au suru I pi ke loku mau suru e se me manga ya wa sa alpani ngai ya u fole o ranui o ka mi mira le ba langi mala langi po me vole le sa kangi de fa yo fa ka o ku yo pu ese mai me ka mi mira ba langi mala la ku so le pinga ka fa sa kangi ngai le ai oi mo ki ki po en ka ka de le Kusa ngai kau pengai kau su e se si kofo na su e ka kofo o ka mi le fo sa mo ya kele yo me la ngo vai ka ngo kofo ngai sa mo e se ka ngaka e kau ngai vai ngai wala ngai sa ngoi me pi o de ki sa ka sa ngo fa baloanga e se ngai kau vai ku sa mo e ngo kofo ri eso kele yo so la kofo la yo penga o se si ngo papakiu Kere o kere pa ki fo ngai fai ka fo ye o fa ka mai po sa Filipina po aka pe pa ki wa pe o fai ka wa nga pa ki o pa ki ra nga ngo ka mo wa ku nga pe ka o ese le taste fo le sala wa pe o fai ngo ka ulanga o pe ye ka ma pe afi fa ngi ku pe nga e bi fo ngo mo ngo le ma ngai o le ala sa ko fa lo sunga o lama por karsingi okay ba yo pensingi kama venga re asu ai tongi no kong ma le ya o ke fa ko ri ole fa ka nga pensingi a le ai lung or ka pensingi de la ko kama e sa mo o pensingi o le vanga ka ki pensingi sa fa nga mo son pensingi ele ole asa ko vai sa vai ole asa ko ngai ka uro ko sa vai kwa okay asa vai e pe ya o poru le ka ngumela langi da vai wa nga ke vi fo ngor bangi mo ia e ka ke ngo fia me fo e pe
pe la ngumi pi pa auli le pe asu pa auli vole le pe rifo le asu rangu great smoke o fea e kaula kaulanga po kua kaulanga la o ia ia me kaulanga a ola se voi sole e mangingo mara ka vai e mangingo a ka ke so mera le siku e le se mangingo o pe o ai par kaiso i le moko a vanga sa pai kea ma le moko oyo fe iba ma ko isa le moko mangongo ma pori o ia ka ro fio ka vai ku pe par kaiso fea le i o tara par kaiso e par kaiso par kalafu ya ka urare so le aka urare para kaiso i o tara emo mai mo iso are kula siringa nga pe fu fore la vai are kula i le pa le pa pie ka wasu e de se aso pe mu vole pe se fare nga mu alu la so mu la ore mi ngona so ngona la au karakala ore la au karakala nenga mai mo se ele lo ngu a me vole pe ngaka vole le lunga ki ngona pe vole se me vole la ka e kausa ungi vole le ya e le ke nga ke la makangi sa fai e unga sa mai nga pa u fare aka ya ka lo fai ya ole ala sa upu muri wa sa kakau ilau mai moanga e tauana ye sau malelenga muri ai ke ko fo i mai lo la fonga iri pa ole upu muri ango sa lo o ke faia a me foi pe ka kangi mo ko la sa foi au war ko faia a puro au ko faia ku ka kia so dikiwa aku ai mai ma po karamiangi ole ngale ko inga so le le maka ukia le mere wa na ka ukia ya le on me sili nga wa ba ku se update mo auto ile tulanga la ya nga o kifa ku skala ma la wa nga o ba ku vole pe wo di wo mo ku skala ngile press conference Piu papakison, bisa papakison. Piu kaya lang ang ala kus. Ya, so le keling fasit. Kele. Sorry. Pero e pe ko. Ya nga. Ya, a piu fefe foi fasit. Kalo fai. Ya mo foi lang ngai lo tanga tale la le fifi yo nga sunga la o ni mani ko. Enga si pa de bia la. Ya fai nga skai foi ka o. Yo fa tai lo mai mo nga wo mo sina update. E o mo kusinga update le mai mo nga ka maro ile nga. Ya. Ako sida vai ile kaka. So fa ko ala so mo minga mai mo ile nga. Ono mo kwa mena lo fa o fa kama o me uma. Ya. Taila alanga ke rona me wo fa ka yai ka fara. O ki fa ka wa ko ke I mai lo. E wala ngo me fa pengi ya o nga e fa de pornga. E ke yenga fiu ko ka fo I mai wa ko ma wa ko so term nga transfiguration. Wa li ua. Fa ko lo fa ka wa ko ke le ke ya. Ke lo ko fa ka ri ai. Le mo makanu ra ka ki mai. Ye ke ia o ki mo nga o ye si o nga o ye si o kingo magwa musu ai fa ya ko ka fa ke magwa musu ai fa ya ko ka fa o fe alma ma ka ri ele ki ia ro ki maka yo ki inga ia e ko e fo I ro ti ya wa ma le fiu Wako sira sa amor ka kaya e anu nga mai mo nga ile nga e musu e oki. Wa I musu e fa ya ko. Wa musu war ka maro e fa ko e oki. Ya, okay ni umaka ka ko. Oi ka fiola. Ya la veo que ele o marca com por cam. Ya, ma wasin ka ko aka si o esi la ka serious ya ma ka loloko ya ma fofong. Si vi ma ko ya mai o fonga ele.
Ya, malo le faʻasoa, malo le mo i mare de fio kir ko maro fa ko faki. Nanga ko falo ko maya ka u kan kaleanga. Ia, sei fai sau kala i le. Wa ma ka u kan kaleanga. E me nga ko pole, wa langa mo we mo wa ken pulo kulo kingo. Use e o milonga ko faulo tino vantu de a. Ai mo wano e mai fia mar vaenga. O e fia kingo i lo ki. Kia ila ko kingo Ai, ka. kia Kia ila ko kingo ka fa ofuro. Emilia e lo tino. Io, o ingala e mo we o pulea, mili tino. Nga ko ngo. Ah. Ai kiro. Emilia. Eu fio marco ko nga ko ngoro kingo ka. Malo. O ko sila kavangor kuai maya. O ko sila kavangor kuai ka makua. Anga sawa wo kuai mel pokala me sa fai mai sa aru lianga. Ya, ele a faina. E o ke kakalo ai fe lolo ai mo ai maulo kingo pe mo ai sila. Nga. Okay, wa. Ai mau ai manga. E un fa e un como se dio que va. Ya. Ole atatou amata mai ele to na male laina le fato amai atu le press conference. Yeah. Ale fionga sui pale mia ya suga fo ya to lupe po muri nuku one semo. Ya o mai le to fali atu ole asa o fa fonga i langona ai me se fo yo le si plan ole ata pena ia. Que le la vole. Ia sui pale mia o fa fkai. Ai em ka buka o sa o mai ka winga. O ka punge ka o sa o ko mai ka winga. O le o ngeleng fa malolo e maron ko sui pale mia. Ia me se foi le veo ia ma se kasi mi skar ka pinga. Nga fa malolo la ai I folo mai ku la fa lo ku langa sangwanga. O lo o aver kar o nge foi nga aver kar sanga o lo fam singo city. E ko ilo langa I flang fa yonga. Ia man ko fo ia sia kama fa fonga me samo. O le lavang fa ilo ko nga fam singo nge le fen ko ilo. Ai o le wa ave o ngai lenka o lenga ave le fenga nge se masalo po se kusi po se la ko kalsanga inga ia koe sila mai lo ilo fa amsingonga I fa unga lo mo fai ai hoi ka mo ku kala o sanganga le suipalmia pe ka folinga mai o se me fonga e o nga o ia le finga ngaro fo marco fa ale kumalo ia o kele ke ile me war salo ka ko fa ngolongolo ka minga ka ko mo werkala sa se ma ka ko longa ai o longa sili onga fa ke ia ka wo fo ia me se ka po kala o se fai unga fo le nga fai le I ako ko le ako ko ka ko winga me fo le prove beyond reasonable doubt. Sa ele masa salonga. Masa salonga mua ele I maua ia mori mau. Masa salonga mua o le fomo waku o le funganga o kusi rang fa nga fa mori mau. Ele se affidavit. Ya makaudia ele se senga mail statement. Le tau ese fina ngalo lo ya sili man ele se senga menga lu ia wa a fa le affidavit longo winga ka nga sangi se lo ia le ia ma fa ko nua a fa se statement eu ku sanga pe me fa lo o lo kusi fo fa le ave le ya le fa ku pe fa pe vo le pe o fa nga fa pe o le statement la vo le affidavit nga ia ka ilo ilau da mo ia ora kilo ke le se senga wa o mele o le mori mau alo ia fa lafo por affidavit fo e kaunga sangi se lo ia ngengi usila lo ia mar chepi yes e kaunga sangi mela ele kausangi se statement longo winga alang fa lafo se me fa penga ongo se me fo le wo mo kwa mauki ngoa mau o va ku se la paseng yeah le mauki ngoa so e la le gray area le o le kunga gray area le kunga gray area le si lenga kakalonga fo le it fai unga le alfa masingo fo le ako ko o le awa yo mon mau
le fang so inga mo mau so o ke ringa la a kongo mangisi mea a ka wanga ba ai fa pokara manga so e pe a ko pe fa ngai mea sa e kula mai kula ngala le wale proving beyond reasonable doubt wo mo kwa la masalomia le fa yunga o ke masalo fa yunga fonga le mafu ar kusirenga ave nge yo lo yesidi ko e sila mo ko ilo lang fa yunga yo ka ko fa ka lula ile ya pola le kalime lo yesidi pe ko mo lang fa yunga pe ko fa ya ole na wa fa lo ijele joe le sunga li atwa o se langona fo ile na le fionga le isu pale mia ilana fa tal no ngam tustala le ile 11 na vai atu ia ole na ufa malusina ai se fa i unga ma se tofa ia ole a fa se tuanga lu yo na tulanga to fi fa minister mis fo no sui par mia a o lo mai matali tali ai ia se toe la langa ina o se fina unga fa tulafono e lu inai le vaenga o le fa unga au mia e tu sai o le fa le o ngaina ia po le manuia yo lana tau mafai ngai tulanga o le famsinonga o whainga palota ia e le toi ukei loa ka ilo i sesi kilia e kakau wha kilia ima manino e tau wha manino ai le mata upulea au te lo ua malama yulu ngalu iyo e tangisa fo i fingo ta e malama yulu ngalu e usu fo i ta ai tala noa ua luma de nei mata upu ua lau vivilu ai o le wha afika haulingu merakasi lei a taua mai maue pe ana fa pea e le i ai ni fai unga sa faia mua e ese mai le fai unga le utupu ole ko aku nga mua nga sa moa lau fa fonga mau de nei fiafi mai maue pe ana fa pea ole ulua i taimi le u faise fa masingonga fa pe ngei ma ole ulua i fai unga fo ile le u fa ta oto e fa e ala fua u mai nisi fai unga o lo fotu ai mai ile lumana peita wa le o lea le sa o faiatu o le case mua sa se e se mativa mai nisi o case se tele o le case le va o manu le ua parita sala ma le sunga ia salausa o yo fo ile sa ile tasio minister HRPP le sa fa tali uma lava i mori mau e to lua peita e le i show up mori mau e to lua e fa maonia ai le tangia salausa tu lo o ta o fo isia ta mali wa uma wa le manuia fo na palo to lo felo tasi o le ale fa unga asi mativa sa fai sa le fa unga ina ne moli mau se to lua e ui na fai fo itu singa na fai ala statement io e po la moli mau tu sia e le kaulia nga mea inga ua le show up le winga le na lea la ina whaafainga tā le nei mata upu tu lau lava onga o lea sa ia whaia se whai unga mua sa whaia ile awala sa opo le nomo le awala e kele inga whai umai ona saula ia mana tua mai o tala le tuspa ia e mautu mea umara maua to luopo to tonu ona o fo ile case le na o fo yo ano amala to similar case kusale ua tangi ia to matanora ona oni fato sina fa pe mai sa fai e lefo ina o lo ave masu ita ia la wofo ni fato sina matula fa pena o le mesa tupu e ui le ma le nau to mata nora alen ko sira fia uma kala inga fai wo fa la lafi moli mau ma le ave o ma ko kapiki ese o le uma mau anyway o le men tu la mai e le ilava moli mau ua leo aku mori mau o nga kavo ile o sa mala se kasi o famsingo singia o famsingo maulunga voi Clarence Nelson ma fa be mai e le fa o nga inga e le fa maungia ngi fa ko singa la wofo ona ua le show up mori mau walua la I cases fa pe sa mo walua cases fa pe cases si makiva mar case a voi Clarence Nelson tu sa le e uniform le upule le karango ilo ia e kakaunga uniform la to fai unga ko e fa au mai le case le nga fai ngia isi mau fa msingo nga nga fai ngai le lava fo ngi moli mau o le ale be ukupu ko ngi ku ai o mai le case to lupi ko e sa fa ia le fionga le fa msin sili peita wa sui le me wo so mai le makorela wo so mai
Oso mai si foi Oso mai fale harupo e ngoko mai I sa ua. Lei pe tatou ta ngofi e toe wha amatala tala. Lena leina o whai atu. Mai le fitu se fulu mo na tupu moli mau sa te tau o na moli mau. Kasi ale moli mau le anga wha o ngangi. Ai le I show fo ingi kangaka. Ua na o se moli mau tusi tusia. Vai la ka ko iai. A leo wa sau le whai unga. Keuti. Lala nga ya maru le whau. I o tau whingalo o tau I e tau te whapea mai. O le maporo kalame leo wa mafuaina lu ngā mafau. Sorry. A o le ale mea la ko mga nga o makika ngofi e whaiak. La ka ko arulunga whaakasi ai lea arunga vaia wa mai. E whaali manatu mawhilangano malangona. E tatau o na whaali ni manatu leanga ua le kukusa. Ale ua kele fore kou whaikio. Tulau, na avatu fo le manatu ma mea uma maratulanga iai. Le ua sau le whaiunga kalasa. Whaiunga hami o kongu lea. Ia le fo kou whaasanga. Ia leu wha mai ia, ona ua le aru atu ilo tō whaiva. Lea tō. Sa o le le. Masalo a whaingele le kulanga le ngā lue lo ia le. Le lo ingon ka upu. Ko ki a se fulu ia fonga ia mafuanga. E ka wen ko lo ka. Ia le na. Le foi a fiele le conflict of interest le sokanga. Sokanga le nga ko sokanga I ko rua a sokanga lo uso la HPP o I sapunga. E tele so otanga. O so otanga I le va o le CJ ma va ai lua. Ia, e a inga le. Ioi. Oka. O so o tanga I le to o lua le CJ, ma la wofo, le au merkifi po le Meredith. Ia ma le mau so o kanga. Le ia le HPP I le keisa le kumalo. E le winga nga le tate vatu, tau whaafonga nei Samoa sa wanga si sui mamalu a leo wha mawai le sui pare mia. Ua lea manga ia le finga ngalo longa I kumaro, le nga manga ori kumaro ave kua. Ioi, tu sa o le mea mua lava lea. Le faa ngaronga kaya kia. Kusar bele whaiga kaya nga ukaria. Mai esa matai le ataua, o ka ua wha ida vainga wha le makai, malangonga wha makai kausi ngu uma kausi ma tangata e loto ile nuu ma loto a inga. O le matua po, o se po I fōringa le melea. Te a Samoa le slap in the face a. Kusa o se makua pangaia o le po a le kulafono I fōringa. Tulou, o si tu malo whale alili. Le mele wala ko whaia. Wa lea manga ia walato matari tua lima. Le tūlanga o le nau mai o le iku malo. A mai kua le mako maka upu, ua manga mako fifi le mo, in other words, la ua consent mai e le au vaenga. Ave no le mako sui lea. E o le sui o le HRPP lea sa ka moi. Ia tuiloma. La fuba umanga agree iai. Ai elia kulava e manga o lava. E mana o se I faison de tai au fo. O le ale mele ua kupu mai lo fia fai kai au fo. Tulou mamalu o le whamasinonga. O le ala o mele ua kupu ngai lo fia fai kai au fo. Ia le la ua le eise kai au fo e maua. A pau le mele la mana tua I nei oi. Ua matua ona umai si au fai unga le leisa fai. Langa o kako sa moa penga. It takes time to build your reputation. But it only takes seconds. Yes. E whaaleanga. Are kasi are mingu ke whaaleanga I ngai. O ngā pala lo le maa ele kei pala kala. Ai mese pe ai se me whamaonia. Lela iri tūlanga le vahenga lea. Le fwoi alai ni tapisa atu. Ia te au la ia. Wau te loli a taua o se whaamasinonga mua la lea lea ua alu le tūlanga lea whainga paluta. O se me mua lea. Mai o ke ringa fwoi o le maka upu o le sa ilinga o se mea inga ia fwoi e lumangai. Awa a le whaia se mele melea. O la whapenge e ala. O kalia o mwrbau e oko whamsikonga, ma le kalia o mwrbau whamsikonga.
e fe koko i e finga ngalo ya kungu ai mese fai unga fa msingonga ai ma fu mer kaka ko kasi wa nga pipi i langa fai unga kasi e le se me fa le ko ai mo la vai e ka kau onga challenge e ka unga lu i le finga nge fai unga fa msingonga inga ia se ku langa mau ku o fa msingonga ya mese pan menge ma fa msingonga samo ya le la nga fai ngi ele i fai sang fai unga la song fai le me nga fai afa mai lo ya ave o pan menge il faut que la fa un lo fa ya o guilty ya fa ngai ko lupe ai ko fa mo fa un fa mai ave o lo ya sili lo pe lo ma ngi ma su le sim ka upu nga pipi I fo ya ma ga yar kaliere lo ya sili nga fa o fa mo ngi ngo langa o longa ku langa mar ka vengo o longa mamar e disi men afa ko mo ko fo lo ya fa singo sili ya nga lo ya sili ia lenga le ala ua la tau fite na ia nei ba fina ngalo nei e lua ai o ai tatou nei ele ni lo ia malin tanga to lafo soli ai wa ia lo kamara malama ese le statement ese le affidavit ese ma ia wa mafai nga faila u statement fo ile ai le fa ko inga nga statement nga ola watala na ola mori mau le vatu fo ile le pise support le tama me ma finga su ile statement al affidavit e su e fa le oe inga e mau kingo e ke sengilo e ke ko e ese mal melo e fai alo winga na le si fela va nga au te fai tuai ai se ala wale amai ile ngari ile e makua fa sala foi le nga la kali inga se lauri me se fulu le nga ole bribe it works both way la wo fai male lo giver male receiver yo ora sira nga fisili le to fisili sa o tuai ile mata upule wa ta wo fo I mole mo pe fa pe ole wa ave e le fionga to lupen mata upule e apili ta sira fisili o fela o ku o ave ye ile le ngari ide pe afa yisi e mo ise ngari ai mo ise ngari ora fisili nga a fese ngari u fio su e jambo le nala le la wo mai nei pisa mai nga o ko rupi a le foi na fa mani no to le via e ko rupi o langa fo o langa campaign personal ka ko le komiki fa la ulo ya fa mai ya o me fa lo komiki o foi anga you know ole au te mo mai si e tama isu enga le ya taua o le palo to le lua fesu male ono lena set le presence o le melia I le keisa mangele mawiliu lua fesu male ono o le keisa mangele mawiliu lena fatu langa mai ai le fa vai le fa unga le o le palo te sai ai e le mafaina molia fu oe ono se mesa fai e seis kanga mama ai a fa ngo fa ko e vesi ile lo manga ale u te fai atu ai le fa fonga mai le mana ia le lau to lupe malau team legal team le wa vatu nai point e lungo tatou por kalam fa tai foi tatou wa researchers ka tanga tai foi ba tatou so nga ma tatou wa FBI zia mai tu ma tatou sources pa lo to le lua fisu ono le sa se tai na le awivi fa ta auto e le fa pe nga fa maungi ai ngi me ia le u fa ta auto mai lava ele wa mangko e ma fainga e komiki le ya ka wa ya ka kulo ai paua le me fa ole loko kanga o ke le lopo fe kongo ye le loko la komiki ko na komiki wala nga wala utato va ye me fa pena ele ma wolo me nga ya duai e ke nga e o so roko ko ka fale nga ma faingi me le tau tupu mai fo I de keisa si ming ska fa singonga na o ngumi nga le la ilunga le la ta auto le keis le la ta auto mai fa unga le ma ai o ile na set tele electoral court president o ile nga lenga se dele president le ele mafainga fo ile lenga o nga fa sala inga fu o ngi me nga fa ye sau komiki po sawa ole wiga le ata wa le no wat so le o te o fo u nei tu ai nga fa masino le to e fo o le ala langa mai ko kia pe o pese ma ko sa pa kia le fa ile vi iranga o me nga maua ya mako wa ala langa mai ma paki lima la au vao wa ka fa ali ai siva sa le vao la le wingor kar
E ara langa mai unga fa masingonga ia. Ko anga yengi nguku mangi leo mai e. Wait. Look at us. O le ka oko i le fa vai lea le unga lea muri mai ai le unga lea. Fa ngo fie le ma le upui ai oi. Ma. Sa ole. Ja. Sa mga ko fo le ile famsingo sili Paul Chief Judge. Sa ka kau lava o nga fa pe aku la ko officer. Se su mangi cases o me fa pengi. Ah. Vai lo ka o ko no i ka pokala. Ko sila le case mangele tu lo le fionga fo ile swafa. Mangele ba wili wa mana tua le na le manuia le tong vegal balota ia. Ana saurola ia le mangele wa vea ma trade commissioner. Ah. Angai ka o ko mai nga setting ale president. Ele ko ya fa inga ngisui ka uva. Ongongi actions. Mangi me fa pe nga la ko komiki. Kusa foi la. Le foi ai mai. Kusa foi polo ko rua polo close families. Ngai ka o ko inga. Le keisa mangele mawiliu. Hello. Anybody home? Good morning. Ai sorry. Sole se o ke o fo sole. O te ofo tutulu ma fale o le ai taua. Samoa lau whaafunga maua a sai mafai o mamanga. Ma kere ka whafau ilo se uru o mai wha leo ngongi manga. O lea e mori mau mai wha mau. O lea e mori mau mai su enga. E tala noa mai fo I unga o isi wha masinonga. Fe pe anga ka wha masingo. No, and hang over yaku. How easy it is. Pa wale mea ole amai su e wha maungianga ale ai. Wala varka le reading lea. Ona o lea e fo I le unga sa Tautai le keisa. Keroi. Saur ko inga la unga nga a uniform fakas. E kalia. E paule mea ole o mai whafokaka marururu fo inga le anga i roa kiri avia mea whafokaka avia funkupi. Mai. A ole mele o fai ngei e wha masingor ngei. Wa makua faʻasoa pasui ma wa matua toe toto ai le ita ma le felau toaʻi o tagata. Ia le la o a fo ile la ko fo nga va faʻaloia ma faʻale tulafono. Ia le la e ma le tuala. O le official attorney general e le ula ia sesi. Ia o menga singa le. O le faukua lea le palemia. O le liko le faukua lea le palemia. E kofia o kou ia whamsingo. Ia ave me o lo ia siri ia lo investigate mai me ia fai mai me. Ia. So le wope ia e li poki le iti o le whamsingo siri. Ai le sanga mea nga ara whamangingo mai le separations of power. E le se mea pau ale mea. Whako le whamanino tulou. E le se tou mea le na afo ilea le usau fo ili mongi e whai mea ngala ia kalasa. E ua maa me ima iai. Aina ona oto mai o se vai nga le matu e fa mai ele se mer nga sa singo or ka kala lo nguku se pa vai la ia kusa o mea ia fa ka ngai fa singo ale wo mai fa mai ele ngi mea ia ni fa singo a o mea ele au ia me ka ka un fa singo ale o fe o sofi fa mai o mea ia fa singo vai la tanto wa fenumi ai fa mai le tusi e kenese wa so ona no mi le lalo langi ma wa nga O nga ia whekala ia koe le, o baianga ka ko whaiar ka ngaka. Ua so na nunumi ma ua ngao. O le mea ngā lewa kula I mai. Ngā o mea ngungumi ma mea ngao I ngai mea ele ini whai unga e tūtumu. Ea wā kukumu, anga kukumu ele ise awa ngoe koe apiri e ngai mea. E lo winga o le wha noa ngā lea. O le wha noanga. Le lai ina ta whai atu. Ina nei vanga o le fiafi. O a uma keise si e kouke, o a uma ngei mau mea fou. Ia, se I vanga ngaua e whakuangi mea fou kau oe. Ai le o wha anifo wha tasi ma le tulafono. Le ua e watou wha anifo wha tasi ma le tulafono. Aore beia, whai ngofie. Ma lier ka ko case, po le aro ko whai mai lea, ma lea. A ua le show up ko mori mau, no case to answer. Yeah.
No case to us. E le o iai se mori mau, e le o testinga le evidence. So le o le mea piko sili leanga o ngā kokongu ngā le mū, so se suenga le ataua, o le testinga o le evidence. Yeah. Ngā test se evidence. Nei se mea ngā testing. E kaukala mai le lau pepa. Ane e tau, whato i fo, e kaukala le lau pepa lea. Mai, e kaukala. Anybody can come, can walk in this office, vai. Le hele loko re fast. Fasa la lauka. Anybody can walk in here, throw this here, kilo bai vai. Le hele, le, wala va le, le stamp lea. Ar fesili. O inga sau mara gei pepa le office. Whako i fo. E fai sau fai unga mo fai akuroa okay. O le fast lea le fato a fai fo i le i tuakau. Ioi. Taku, e ka kaunga whaakari, o ai nga sau mara pepa lea, sau ka ngaka sau mara pepa lea, sau ruma isi e whai mise kala po lea lea pepa. E wha penga su e ngor mele. Sau le lei lava. Ole, ka fiolai. E ora mela na lu tupua Godfather. Kele. Karo sia ia labar ka penganga mai ia lui ele fapsingo. Because a fai me ngi ai moi fo ese mo ka fo inga bese ngai. Ia si maki. Fau si maki fa. Ah, o leva. Leva ka nga bese. O i e makua i nai langa free. Olea, free move away ticket. Ia, ka mi ho ka nga resign sa ngi so nga va ngo fapsingo siling ngi sila. Ia fai nga sau e feio leanga mai Samoa. Wala ngai matua pa uma wala lo i de mele. A vai la ole la sau mai Samoa ma se fai unga nga makua ko er wai kupere ku. Ele manga o ngusila. Ora la ko le mela ave e gi usila i pe fa pe ole ka sau mai Samoa. O se fam singo mo le ke le o sanga pakeki. Fa ku kupe fa hardware ma lo ke ro me foi nga la fa mau dan. Le si mela fai la fa ka ke e ma lo a o ile ko ngi o ko. Ala nga o ko kongi o le mingi skafa masingo nga ala nga mea o le kulo o longa kiuken nga. O le whaakangi sia mai anga i le kapenge ka mana mahlo. Ia kuku runga pa kekia si ingai ko kongi o ngai. Vai. O le ala e ko kongi o ko kuper mahlo. O le e ko kongi ma kausi e ko ai nga me o mawhapenga. Ai ko ke fanga ko ke manga nga o e kiri le mahlo. Alo fai. Ia a se fai unga a siaka waka kau le langa o se leo. Waka kau nga langa se leo. Wa le mea whinga len kamwhai le lile o la wofo. O le whinga o le kamwhai a wangi ka whai se kara le whapsingo sili. E la le whai se kara e whawhepe a nga se mga o mea se whasa onga ma se langonga. O sui o langolango o le malo ma sui langolango o le fast. Ala fa mai wangi e bakuma o fa se ma e fa lo ye siri e bakuma o la ngo kere ka kala o faile e fam singo o la ulu ile la vatu la avela ulu ile ya kawa ave ai o fo ile ngo la wofo sau dunga ka whakarango ma nga ia le wo vak sau ma ia kere a faila o lea lo fina ngalo sau lunga fe statu fatal nonga au ele ni whakarango ngai fai ngi ni ita mani tatou tatou war issue kakala fio mai sau ka whakarango ka penga mai o fina ngalo nga ka penga mai lo fina ngalo nga fai ni vaku mako langa o mako upu sailea upu o se nga pa ia upu langa nga pa ia ioi kasi ale mea lai faasa mai e kuspa ia awa kauke foi ngale ngi ka kokorosia pa wanga nga sala le fa mangro inga longo ingo isi mea ele se mea la sau uyo ole tu langa le me mangala e kau mafai ai fuai isea nan mafu ngala lenga wa ele fia wo fai kala ilo para in lo ko ia skofi fa pongola skofi mo ngai sau lungol pokalame a skofi ta pena jei wa lo telo na te mata mai le te mina te mai mo mai
Aia le wa vatu le vanoa. A faila moni lau fina unga. Tatou faʻasoa i luga. Sau se ma whakarangoa la o ia lau sunga po lau fionga. Ko kele misa. Io e. Pea kakarangoa lenga whai ilfa enga po lele. Ora ofisili. Lai, la ka ofi la ofisili se fi sau. Okay. Ale sau ro. Ka fisili le le. Le la vatu le vanoa le nei o to foi e tapipi le mai mo mai longo atu le fionga ia fotoi. O ro vanoa lungo Tautai A'e. Tatou faʻasoa le stofi. Tatou faʻasoa le stofi. La ka ofi la isi ofisili. Mai si mea uma ia. Ia ke ua vave mawaingi o mafofonga ai le tatou ia. Tatou. Ole afo. Ole vanoa le na invitation. Na ua vatu. Ia mo lau sunga ngai sumai lungo tatou proklame. A fai loa e le mawhaina e sau. Ia o le afo e kala hui le fai poi ponga le fesidi hui le peisi se whaale vela. Now and forever. Hold your tongue. Ioi. Le ua vaku le ua whaavano atu. Le ua whaavano atu lungo le tātou Tautai A'e. I lau o fionga. Sui kai kai o re kua ngai. Lau o fufong koe pia. Ia. Sumai. Sumai tatou wa faʻasoa. Le ngo lu te vavai atu te le o manatu maulangona o feelings. O le la tau una e o so le mea sa le I mafai o no to faia. Me nga lu ke wai. Tau mafai e awana I umi ai maua le tunu la to pepelu. O kala le o fa kua. Awange ngalo. O le I pepe ko kulanga vai ma me ko fa u le lua feru kasi pa inganga. Le la te iwo tau mawhai tau sui le tala noa le rei taimi. Ai ia e ma fau le lei. Pēnga kou whaano alongia si makiwa re kaimi. Ngā le kalia ai e si makiwa re kou ngau e ka ofi le wha kau konga ole. Malo. Aga konga le wha. Ia nga. Le nā. Mera nā leo te whai atuai. Aua le fia le lei valea. Aua le whaaforinga e le valea kanga ka Samoa. Walava nā tangata, walava le tau whaafaretui me umama tau pule ngai kiri kui la epa fo I lele ia kou a. I au fau ngai ingau whai, ai whaamaro roi oi kui la epa. Walava le nā mea. Walava ia le nā mea e te ola whaapi o pi o solo ai. Ai a whai e mawhainga kou whai maia. Sa o kou whaaloalongia si makiwa. Ina ua uma o na tongi I fafo e si makiwa kunou. Wa upu ia le fia whaalongo mai. Ina ua tongi e fafo e si makiwa ma le kaulia le malelenga. Ma I oe si makiwa e whai le whaakaukonga. A le whare ienga kou hula iai. O le ala kou meang whai. Nga kou kalia. O le whisiri. Nga kou kalia. Feololo ma mau ma upu ma makala. E feololo ma mau ma upu ma makala I kou kala nga whai kai makangi ala lua. I kia whau. You even make every woman walk. Esa. Nga kou whaasava vahalia. Kou paradinga sa moa e kekee. Sori kura fongo. Lala nga mea. Sori al malaya o fongo. Kou malo soro I kai. Ma kou kekee. Ai la unga I kula epa makua inguku leanga ya si makiwa. Ele upo whai. Pau le mea whamsingo. Ngā le pasi e mā kou kula whongo pan meng. Ava kule kekehe iai makai mea vai. Ea. Hu o ai kuila e pai mwhai inga whai akala ngā il whamsingo. Ai e kau o soso mai ia mā ua. Lera kala lau le mali e tole na whai il whaatala noanga mua fora whala inga ua mā lo mai keisi. Ko ese la lo pulou I o parmia. Ko ese. A oa ur kanga kangu, ua ur siksengi Samoa ye yo longonga me uma whapenga. Ua. Mea ngā ua lainga kouko I lalo. Whaalongo lei mai oi whototoi. Mea ngā ua kouko I lalo ma kouko I lalo popo. You will never ever see the light of victory ever again. O le mafua anga ngā, langa ke whaakou ki wha mawarununga kou wha sausidi. Ti ngā o ngā e kūle e, wa makua emptia. Ai le mafai lo fa mawalunga ke fa sausili le o fa ya ku kalanga ya ki oi e oi au e te tau pule leanga ave ese ma oele nga loko e o tala no atu ave ese ia te oele loto kaino
tau pule se me le ngai a peru ave ese ia te oe loto le whanaua a Iakopo tau pule se me whano ai Iosefa ave ese e ke maua loi le loko le lei ai vaila ia me kango ye yo lima mo masavali ye yo vai ma e kaukala ye manguia o le tua ai so ye ia le mo ngo ye ko kongo mo me fa sau sili mo a e le vinga le fa tu la tala le atu sao le ya solo mua ya o ko nga ma fau ya si makiva nga ma fau I lo brother in law inga ua makua I falai kuila epa me uma ya wa upuanga kuila epa le au fala ia iyo le vem fonko iyo e le se kala nga faya ya kuila epa ai nga makua isa mala ku vai ru kuila epa ku loa matua I suaki kuila epa la lau le pi o fo ko kuila epa o kala nga fa masingo le fa maongi la nga ainga mafia me nga yei sau kala nga yei sau ngana na e tau tala te tali atu le epa fa malau sau nga la e ka aro kingo e ke le I mafai na e tau tala le nga te pala ai atu le epa ke le mafai na e tali le nga te ola to I lalo e te ola pala ai atu le epa pe ke le fia ya kala e linka ufa le nga it's a fact le la foi le nai forever le mafai nga e ese race sau paki wa leva nga ye kanga kanga waku even ya olo wa leva nga lui o olo ko ke o mai ko ke o la le mafai e le mafai nga e aru ese e te ola faia ina I lava e te ola to I lalo e te ola lafi I lava ya lenga o le tala le nā ma le upu iau me ye te tau whanga mai. You know, a iei se si mea mua lava te tau o na ave iei lau wha mua. Aua e ke ango mai a mākou. Ango mua I lou ku malo. Ango I lou ku malo. Alu e whaingi mangui o lou ku malo ma mena. Whai whale le tau whono whaavai. O ele si whongo whaavai le lu ngā la lo. Ioi, o ele si whongo whaavai le ngā la kuar kamalea kalar kupe I lalo kou maka. Faasise uma o kou. Ea. Ai haru ai yang aisa. Wala wa uma na usa wa lo ngutu. Anga pa se pomu asa te lo let me say this. To know what faʻasoa e ui o la le code la ka ko makau. Ai se fa tu lo tala. Te lo you should be embarrassed. Esa ala ka. Yeah. You should be embarrassed of yourself and your leadership. How dare I ke sau e fai mai ai o tele I sei nini mea o tele I loa se mea lera kala kuspa ia fai mo le ka ia maka moi ia nga e fa pela o e mafai in a world of leadership ma meo kulanga kau pulenga e ka lia nga ko inga excuse ali eto e talia le nā tu inga excuse I lalo o lo fai mai sorry o ke lei loa e ieri ka ngaka ngasai e wha maka e ke leo iaia singo responsibility langa o oi orkaika le vengo fai ka le ko malo le vengo fai paki ele vengo fai nga malo nga fa fe langa nga so mai I me kele ai o lo ko malo le me vengo fia ele vengo fai pe yanga ka fai aku fufusu pango ka la tongo to fa ya tu le term le langa le alo e musu fo ile e responsible se mea mai fufusu pango ka e mau iden me sa u leo fa puia ala mingiska mana tua o le tangata maualunga sa maualunga le nga o kofi mingiska e se mai la ya ka mau se puloni a o le unua I sa mua le o le fionga ya pesta I inga I le national kemi o pale mia John Key mai I Marasco o le mewa tupu wa saor ke le fongi ko kongo far pui fio mlola ia le pankare la ko fusu anga fo ile le fitau ia le mau ile si pankare ko kongo le sel wa post la lunga social media wa liki fa fo ai man to mai esa e ke fongi kongo fo pui
La o ngā liki ai lunga, o le alamen tupu. O le aso le nana matua i sa malai le ulu kuloua o si mingiska o fale pui pui. Ngā makua i sa mala leanga upu makala leanga umanga whaasanga le media. Ele i whaasanga i o le CEO o fale pui pui. Ele i whaasanga i leo leo ia ngā suea le single point of entry kai mire koe kanga kai kokongu. O ai ngā makua whaasanga ia, ngā makua whaasanga le mingiska. Ai masi akira ko internet. Ngā makua whaasanga le mingiska ia peskai inga. O lale mene tupu. Whaamawai. Ale ataua. Ole mea ka. Na whaamawai peskai inga. Ai rei whaapea ngai loa peskai inga se avengo se kerefongi kukongu. E rei whaapea ngai loa se mingiska. Ngā whaise kongu maa inga makangaka ia visit. E ngā ngār kerefongi avi kukongu. Mamao e ngofu ila loi wedding konge ia mingiska. A o lunga i ri wharpui le i mau i le kupu o le mea. A o le ale mea sa tupu. Ngā whaamawai. Ai se a. Wa feol lang kai ka inga. Feol lang whainga policies. Wa feol. Wa feol. Le ale mere ke kau arofanga mai ai. O oi o le lo ia ai la whao nganga me ke kau. Le ale mere la kau arofanga mai ai. O he o ke lei lo se mea. Ia. E feol komiki e kua komiki a o ia le whare. O oe o lau leadership. Yes, you may not know this. You may not be the person to sign it. But it was under your watch. Malau policy wa liki. O oe. Liki ma. O le ala ngā mea ke kau alo whanga ma e whai mai. O ke lei loa se mea. O ke lei loa. You know, lewa wakul poka lambele. I hope le komisi su e par menge o whafo mai. Kasi le affecta kaunga vai kong. Let's go to a short break. I don't know if our internet is playing up or whatever. Is the internet okay? It's okay. O le faʻasoa ngā le whai akur ke mingai. Ioi. O le winga leo le no whai atu le o to no fo nei mo to mai fau fau no lotu. O kainga o sa munda lava e mo musu e kupu ai le mea lea. Longo winga ko ke manga ngā o whao ngaka ngaka. Ai a ko kupu mai mea ia whaale ko alo le mo ko so sola e whamai. Oh, not me o la whai lau kusi. Not me o la ke kupe. Not me o le siari le. Mamai. Man, a koe maka nge iau kala inga whai ko kongo le pare mengi. O i ngā e i loa ai. O ka e se whaale kongo lau leadership. Ale ato. Ia le o so mai. Ka ufu le lo ia sili. Ka singa me ka mwele le mkwa le malama la ko vama lo ia sili. E le se lo ia sili whakaki o ko manga o le mea mai. Ko lo ia sili le whaimele. Sole. Maa ia le whakakianga mai lo ia sili. O mka whaioi ese. O le whamsingonga. La ko susuinga. Leo. Male mka ngā renga o lo ia sili. De se mea lengo o pe o skolo ia sili. Ia le nā tonu ale te whai atua. Awhitai mai, e wha matala mai a e lea nganga pa ia o lea tua. Le wha lau ke le inga o le faʻasoa lea. O kako ue wha pe ngā. E pe ia upu e wha vai ai upu o lea tunu a ku ia lo vai makua. E o oi whea. E o oi lo whai ai tu lo le ti ngā. O lea le winga o lea vaenga. Lea le winga o ia whamatalanga ma le winga o ia upu. A kupu se me whapea ua sau se kangaka koe whavalea. Ai misela. E leo se kangaka mai whafo. O lau lava tangata lea tau te ngāru nue whaatasi. O lau a EO. O lau EO. O se EO ai. Se EO a leiu. O se EO a ko maka. Sudi. Oh my God. E ngau ngā e le lo whaila ngā runga. Yes. Mai lai le mele langa for spiri fa HRPP lea. Len sau no ile pale mia. O spiri fa HRPP lea e fa ngaka ngaka. Ai nga umma o fa nganga o e kia yoi. Sila le mena tupu ya dai oli seu.
Le sa ngoa ya le fionga le par mia. Nga uma nga fa nga sia kama. La wa faila nga ia filinga mo le o longa kumalo. Ma le finga nga lo longa kumalo. O ma fa ma vai nga ia se fa fe kai se kasi nga fa ie. Ya fa fa la ki nga lo. Yeah, le winga na lo te fa toi. That's exactly how these people operate. O le lato operations le fai. They can only use you. Vai le mele wo fai atu ya. Let's have a look at that video. Ka ko so mai ai fa kai sa faka. Mai mo mai le to e vatu le ole. Fida ngalo le o se tasi o tu ua o sa fata. Ile fono le lato committee o le fono fa vai. A sa fata lua. Ar kanga kale la Afrika lai I ku lou a le swafa. E mahua mai fa mtalanga tangata le tasi nei tangata ma losse le HRPP na tu waitu ya. Ia na fato sina. Ai ko fa fonga la ile mor ka kai HRPP ai pokor fa ukanga. Ele muri pongi sa maru ka waso. E lole le mal. E lole le ya le me mangu ile ku malo mar me vai ko fa val vale me le afai. Fa fonga me smelo fa fonga le vangole. Ela playet. Lau fionga ile kamale tu manu. Ole au ka singa ia. Ma le fitinga lea. No ia I fa ko fa la inga I ku mano. Lau sungan ka man fale. Lau sungan tu ya. Ole leo le va ka faka. Au wa ku fai mano. Mai lava le keninga I fai te paloka mo ka ko kana boa. E leo mafai wa te sea le kosu mamanu. Ale I ku mano. E lau sunga waru pare mai. E leo ave se foi le lango apo kuku mae o sa fata lau sunga le tuia a waru whenga iai o whai o mano. Ia peikai o leo wa lau sunga ia na whaani a kupea wha maruru lau whakwhaka mai e lau nonga alu whakwa o I pui au ki whakoa iai. Le anga o lau sunga I ka mawe kumaro, o ka pāu e kausi. A whakao ko sa whaka. O le kausinga kau lau ngiu mani ka ngaka I whapea le ko whakula mana la kaua. O le whārwhā lau ngā kagifa. Ai whapea whai sa tulafono. Le whaurulunga mani whātuanga, mani ka pāu o kausi e la kaua. Yeah. Ao whago koanga lea. Lau suma le kuia. Ua makua I yo I foi loko ao le makai kausi pāu. Lo whago koa I whainga lea ko whai ai oe. Ma upula lafo ia wa lafo ia ki oe. E le maenga lea sa e anu e lako. Oe. O lo kalagoa. Tala le ko lo fa ko mai ko la sisi mai ya marka ko o le sui la mo ma no si le ja piti o sa o la ko mai la ma o ke la mo e le ja piti ka o la go fa ko lo ko fa tu wa ka ma ngai sa faka I u lafo Pakua inga leo whāne yaku I lau suma. Ai pangane, le ai lama sou leo. Le ai lama sou tau no atu. E kari aku ia e kusa meia ma ke māngau e kau, kau, te kai le ai leo ko whāngai lau pio. Le māko ke mai kaua, o le ko whae lau pio ma. E ke usi kai ai meu māngau e sama. E ke alu lama e mea kau ua lalo koe lau kumalo. O le kumalo foi ke sa whakalua ke tau kiwa pule kumongi lama. O le se lau pa senga o ke waka I ko komu ta whakalua e lamo I le maro o ku. Talo ka wawa, mangisi, foi le sa o le se ai. Uia e le kau whai oinga na ufio. E kai leo mo kalua. Te mo ka whagoa moala. Whagoa moa I le rofa. I la ufio kai lo ka mo whai o wano kumano.
e te vai ai ngai me wala na fo mai o lo fa mo e pega solo mua mai lava i nga ka le ka kai vai ka le ta siti o pula fo ia ma mo ke ma ia o le kuia le o fa le o a lo ka ko mu o le facility la mo pa ina e pesi ala sa ka ko fo ku lava pa e si la ti a ku la tu la ka ma le ku ma lo e le ma ku ia lo ku ma lo e cha Jawa lain na kuai na embassy. Ya. O kala ngā kua o ka maole ku maro. O lo fina ngalo le o ilo o mai sa whaka. Ia mamuia lo ku maro. Le o kino le kele o venga i fina ngalo iai. Le o kula i mai mea sa e ka o whai. O le whaukuanga wha mai ko. Ya. O le upo al kuspa i o kagaka o ilo le me whai ai le whaia. O le sala. A pai wa e sila fia, ka pongola lango le mano. A pai o leo wa mangingo lau tauka yaku. O leo wa kūru whai ngā mano e manguiai ma sa whakanua. Lau whakuanga ngai lau whio. E le alo whaia a kama, ka koku mano. O ke kali kongu. E le ai a te sa whaka. E le sa ini mano i o kupaaru. E le ai foi sa whaka sa kuanga i kukongo sa whaka. E le la kongo le loko ki ngai ku lafo le kamare ku mano. A o ko whaka i oku ia, ia ko peia a mea kawai. Me lea lau suka le tuia. O lau whau kuanga nga. O lau whau kuanga. A mesi. Au i le mea ke sila fia. E mamu ia ai. Ma kau lau o whaaboe boe. A walo ku mano. La o kūr whai ngā mano. Rea me kau ki koe kamo whai, koe whai. E le se mea. A le kūr e mano, me whai ngā mano, lau sunga le tuia. Ka koe la nango. Ka koe la monau. O la kakalo leo a maku i kokongo le whonu whamai. E safa kalua. A ke kani kongo ware kui mai le muri pokwanga. Maulo le muri la ware ka koe inga whai whane le tu mano. Ia, ke loro la kofi na kano lea. E moki ko lava. Lo la kofi ka kano lea. Wow. O le me tonu lava lea e tau o le vaasi i tonu. I le ngangana wha upolu le ia taua. Ua whanga fo i le tuitui. E le aise me tau o se teu mafale. Le aise me tau o se tae a tota. Ai ua whanga tonu lava mavili le ifia maina. O le whautautanga ia talatoa. Po talatoa mafutanga. I le fio anga o fusi. Ia, maka ukia le whainga o le. Ave sa o arkofa. Mea sa o ia. Sa o ia o meo whianga reile ku malo. Ma ngai le moringa le mka upu. Ma ngai le mafuanga. Ia, a kong fo e whaingofia. Mamna mai e ia lau kele le ku malo. Ia mka ko fo le maka mai mo akun mele whai. Wale whangu pe koe whela i ele ku malo le sorurungi. Ia a kongo ngā le la mawa se kongo moku. Ia masea so fo i whakingo la ko wha moe wale kwa ku pea o mfuri malo e mori ia. Ia le itu maro. Mori le. O whago mfuri le itu maro e mori le. O la o manino le vatunga o le tofa. Ma le whautanga mani tua i o whale upolu o la tau e mori tofa. O la tau e mori ma whale le tofa a inga. Le la wa vatu. Ma ngai ai o upu. O le kele o upu makala la u fai kala langa o la kala la u fai aku ia. Ai fai ele. Mana tua mai. E upu e masadia i ngana o Samoa pe a mele o fasia. E feo lolo le fasia mai fafo i lolo fasia i fali. E sa ole eto. Sa ole. E kiki upu e fai mai pe a fasia o e tangata lau tele i fafo leanga ele. A o lo to e fasia leo o e to tonu la vai o lo a inga. Fasikinga. E fesilingia po o se suli. E fesilingia lava po o se suli pe ke kau ia. E oe. Ia le la o tupu. Tasi le por kalamele fai mali fo ia sia fio nga ia tu ia. Ala tangata le si eri afi le ia ia nei.
A o le tangata ele lea le savili. O le tangata o le matua mai lea ka lava. Ai toi foi mai la te tala nga i le fionga ia tu ia ma le fautanga wa vatu e tala tu. Whaafitai sa whatalua. Se o loto ia, o anganga ia. O le vaenga lea, o le iota lea le i ataua, o le iota lea le ua tele ina misi nowadays i le vao i kumalo ma le pale menge ma le porkiki. O le kofa mo molia angu umafioanga. Ma aila ia safaka. E siriaku le marosi o le melea. Ngai lo seisia. Le mafua anga nga lenga kau ma yei fale alili la kou ia e o i kai asi makiva. Yeah. Fa mo le mole. Ku umaya mako. Ku umai loa mako o le wale leile mako fast ma mako HRPP mako sui. Le o fusi le fau o malo. Ka kia mai le o mato me to tino o mako ku malo ma me. Ka kia mai please leave us alone. Le la mako we aver fa o per mako wa. Asi silala. O lea la awa ku ngei la wa tel tono la so leso a solulu. A solulu lea la sofia i le to fama mo moli. Kari kongu mai le i ataua. Makala ia senga le au fai kofa. Vai. Ele o ia se ka fiofi mamau ele mafai e kuila e pan ka fiofi mamau ia kanga ka pe afio ese. Ndi vai. Ele mafai fo ele la au le mali e tona tulia PTN ni tangal talanga o le o suia. O nga ele kilo ia ku ia. E kilo mo le kuma. Kanka mo le kuma. Yes. So o le la matala ia senga le tofa. Ale pale mia. O nga ofo ila ia le fonga fikalai. Kakala ia senga ko far fonga fikalai. Ma faa nga fua nga fua. Ai avaku o le faa masingo. Ai ka fiofi ma mausi makiva. Le wingo la utala. Tu watu ia de ia ai ka fiofi ma mau. Ma ila dato ia. Fa ya fo si kumalo me ale kumalo falali. Le si va enga o te fia pai lo loto le mata upu lea sa mo ma fa fonga mo. Tolu tau sanga taluai. Na fai ai se feilo inga ale tulafono fa masino mai fafo New Zealand ma Samoa. Ma o mai ai ho pongi le manu lauti fa pea. O anga fa vae Samoa malanga nganu. E malu ai fa tasi ma tulafono. Le ale wingo le fa matalanga. Talia ai le ifonga i totonu. Are akau. This is so good. E fe pe anga o kalo ia mo ka ke sisa ala ngia o argumente a vermelha la ngo le maule le ia taua o le na matua tari sa pai ale le e tatou e Samoa si makiva ale nga fai e tatou fa te inga i vai moso le na fai e tatou fa te inga i le fio anga o se matonu i vai moso le nga makua kakangi soro mai sa pelu i fa forfale me uma ai pulo lo le ainga ai fa tino le fio anga une mamanu le uwa vai tu ta mal fale malu malai fa atino uma vaenga ia o vaenga ia ona o le lio sainga o le tulafono e na nea ai maamana ia ai a tatou fainga fa Samoa e pei ole fonga o le winga la ukala le va kapuia le nga o mai ai fale alili a vai e makala ia senga mautu fia le parpala masa o le toto masa maloi mata malingi ona ole i fonga Samoa le anga nuu ea ele ka faro finga ngalo le o mai a fale alili Kalia. Ka kaunga kalia. le nga ele yoki se sir paroka ole ale fai se i fonga ai ole sasi o agreement fa gentleman ta kamaya ole langa fa lava mai ko kongu le ko fa le ku malo maria baya ole ala me wele kalia ingi mea so Fair agreement kalia, fair agreement le kalia. Oa agreement ke kadia inga. Oa harmony agreement ke kadia inga. Oa mea e kere kadia inga. Ai vai sila le ata wal makaukia. Ole makaukia ole mele a siaka mkwa se ma ole opposite ole mele ku me fa sale anga lua. Ele menga le ku me fa sale anga lua. Yeah. Ole menga le ka kilo ku malo ye lua. Ole kasi le kumalo le ya le fike nga le kumalo le malako fem ka ya le tasila le na vai nga botabe be lola ya fa sal le galua o da tale ono yil tatu fa tra no nga ona to fa wo le tatu fa so
tatou me i mai lola ia whaasara le anga lua. Le wa mangu mai le kala. A le lole awha Yesu anga haku pe, pe ora keisi ele le wharongo le fiso, ora keisi le por keisi a rimo. Le wa wharongo longo, o le la au e ave, whapea mai o le ave il whamasidonga. Ka o kai. Onga wale maware ku malore ku pele maomia. Ia e whaingo fia, la mena lau ave il whamasidonga. E ave wa musule ku il malo pe ave, la me se le, o mele le kau siringi ai le ko fa fo I walanga le po me la ka fai pule le ba ai lua o ke le ma malama se me la ka se ka wenga o ka pule fam singo ya ai la ko nga fai kalia ma lia ia Samoa se vatura utala le ina ia wana I se tiel malu o taitai au o feangi me I lalo le lale ngei e mo musu e o e soa le pule fa le anga nu ko inga le ngu kulenga ko filau oe le fa kuku ye me ia ioi o fela nge mea e ko kele o e tote uia o ka se au wala fai ngo fie ele I ngu kulenga va e lua ia laudi ar mali toa tu lo le feonga pare mia ele ngu tulenga a matanga lea nga tolo ai fa ana I le pare mia ele ngu kulenga ia mangele se katil pare mia nga le mafau ka mai le fasika nga kale ai le pale mea tu lo ya o le ala le mea wo tu lai mai o le ala mea la ko wo fu o ko ia pe o le mele na tau mali mo moi la mea la ai wo fu o e ke ka waru fu e fa mali o la ia le fofonga o le ki o tiele la ia fofonga vai tasi le e alu ai mangisi o ila ko e fa ko esi ala na mafuanga alela la tau ta me milo le awala matou o au mai matu petangata ai se ala fa polonga ai kangaka I se awala fai ngo fie ma fai ongo ko fai why o fisi nga le ngo fatu le tau vai le tu ai nga fa polonga ko ki fa polonga kangaka ko ki fa nga kangaka o le fai simbolia si le wheelchair ko inga le si langa wheelchair ave o ya pia ko so ya pia langa wheelchair o atu mo to ia le to te fa finga tale mea ale na ko wo I fu e ku lafo ngo ma ko ko fa ia fu ngai mau mea ai to te tau tamo mo el tulafono o le ele so tanga o e va ai rua so o kanga ma fanga o e maro ko lua anga ile il fa mse ko sili ko ai nga fo ya ku ala fa fe langa faile ngei ko ai nga fainga o lea e mai mo aku Samoa o ngi fa masingonga ko ai nga e tu sa fo I pele sa fa I si makiva e mafaianga influence si makiva langa o yor CJ ai tatou ye ala mo fenga ka inga ko le ko so le ko so ye ina wheelchair ko inga le oi ele sei fonga pos fa ko senga famile changa ngat parmia o ko kalango o pawanga changa ngat parmia o ko kalango lena ala kanga kare fia fa ye parmia o forfolanga vai kasira oi ale mau mai kere I paroka ya iva vai le wa e so maro fa vai tasi e fa le anga iva ai ke le paroka iva oi ngalenga ne mo mai ngai kere I paroka le lola iva longo winga o sale lo longa o le fio anga sale longa le ngai paroka lo so fa pipi ai sa fa langa mei ai vai ka ko ye o fea lai fa ye le sa o le to inga me a o fisidi e ma upunga la lafo ko inga le mele ale ngo fisidi ngia kulo wala u fionga va ai lua le nga ile se kia fo ile malu ma nga yo si malu si o si fofonga ai a fa ye mong ya ko me ye fa mo fa le me sa o ke fa nga me o me ale mai mo atu ma fa ai atu e tinga ole a umar ko va nga kala lu solo mau ese ai le ma fai for once ngo to faia okay la se va sai foi tatou no le tu la no la tatou atu malolonga o le fatalo no ngale la so mai ai e fa te o tasi nei o tatou sponsor va vai ka ko ye
e hawa'i mai a le kele o kako sponsor. O le sunga ia Don ha, po o le tamaloa rent to buy. Yeah. O le saina milionea le tasi leo saina milionea i tono o New Zealand. Le ia taua ua maua i lima o le upo. Whawhitai a Don ha, le ua saulunga i taua la mai sunga ia tangaloa fia manasi. Yeah. Ia i tūlanga fo i o le rent to buy, ia po le whatauina o sofale. Ia leo lea whail whatala noanga, vasai foi, amaya. Ona toi foi mai foi la ia le toi whail tatu faʻasoa. Tatotu malonga foi mai, whawhailoa i Mr Rent to buy, po le sunga ia Donha. Yeah. Ia i rungo le tatu proklami, ia tuolua mai, ma le tausala ia hana le wangana whiwhi. Tala for lover, and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma umia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele leanga waa il whaafoina o le au unanga, ma o matua fo ile iloa le tautua.
Mātou te mawhai lava ona mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mō le ua wala au I aile atua. E ave sea aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua I mātou a tātou tūmanga no ua malu, mā olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulfai tūla I le fitu aso lua yaso, mātou te ngā lulua E tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila sila mwhai tau malama lama le ili mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au o le telefongi le tatongia tasi tolu se lau valu valu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu fitu wha valu tolu o le mātou telefoni fia viai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua ma fesili mo rata maitai pule na omi ma sina mua mana tua nei le tautua le All Pacific Funerals Australia lo fale maliwe le moe ai tautua ina o ile alofa mal fa ma avenga. Te whatara whatu te liu mai o le proklame he maro roka mahasari livanga fo o le afi pero fo yatu ia a fo mai o le atatu wafese I whawhelo ile statu samarianga le lei. Io e manuia me fai il tatu proklame me fa popo mai lava ia tulago tatu samarianga le lei be se foi sponsors I lungo tatu proklame. Peila le fiafi. O fiu o fatara no astanga ta millionaire e 2 millionaire Samoa millionaire New Zealand. First time onto our show, Tautai A'e. It's a privilege to introduce and having one of the famous business owner here in New Zealand, the owner of the Remax New Zealand real estates. My friend Don Ha, as you can see all over social media with his advertisements. So it's a privilege and honor to have Don Ha here. And also, my old friend, Sunga, Ilifai BCDC Stephen, Tagalofi Fiamana Simsilfiai. Fatalofatu Tagaloa, before we go and introduce our main actor of this segment, Malosi for Manuit Tagaloa, Livangole Afiafi. Fatalofatu Sunga, Fatalinga for Siata, Yamese for Ile, but Yaman Malo Tato, Atunu Olo, my mom, my foot in the Poclam. Faftai for Blavano, no. Good afternoon, Talofa Lava Don. How welcome to our Tautai A'e show, the most watched Pacific and Samoan talk show. Wow, what a great honor. Thank you for inviting us. How's your day been? How's your day today? Oh, the day been very busy today. In the last 3 days, we sold 16 properties. Wow. And then today I got to spend my day with my elderly parents and then now appear on the show. So Thank you very much. Thank you very much. It's a privilege to have the Grandmasters with 30 years of experience in this so-called agencies that you're with, selling house, buying house, and rent to buy. And then, can we start by telling us more about your success and your upbringing within this? So we came here as like anyone that migrated to New Zealand. We came here as a refugee in 1980. I was 12 years old, living in a refugee camp in Mangui, and then moved to a house in Aotearoa, and went to Hillary College, Aotearoa College. So, I wasn't brought up rich. I was brought up just like every other Pacific Islanders in South Auckland. In fact, my best friends are Rarotongans and Samoan people. They actually look after me. They protected me at school. And then my English wasn't very good. And then as I go on, I become into my bakery business. Like we own a lot of bakeries in South Auckland. And we bought our first home in 3 years. I joined real estate in 1994. And then since then, I sold 86 houses my first year in real estate. I became the number 1 agent for the professional group. And then I joined Remax in 2018, hung at 45,000 agents in the world, hung at 25 countries, and I even become number 1 in the world. So out of that, then the great honor is Forbes America come and decided to do a book deal with me. So today I have a Forbes book deal right here.
You know, like it's on Amazon, it's 95 million readers a month. And then now we see the market the way the market is right now, with a lot of first home buyers and tenants renting too high. And we come up with the rent to buy program, and a lot of our viewers today in Auckland or in New Zealand would have seen our ad on rent to buy. And we have seen thousands and thousands of people come to our program, and we have now helped hundreds of families own their own homes, from a tenant to become a landlord to become an ownership. So, in fact, even after tonight, we got a big event at the church tonight. Wow. Yes. So what makes you decided to, this is your profession now, is the agencies, the real estate and buying houses? Well, when I was young, I was only 26, and I wanted a job that provided unlimited income, not a capped income. So real estate is on commission only. So you can earn $100,000 a year, 200, 500, or $1 million. You can earn much as you want, as you work hard as you want. So I wanted to become a millionaire, so I didn't want to have a capped income. So I chose real estate because I love helping people. So on my first year, I sold 86 houses, which is the average agent only sells like 6 houses a year. I sold 86 in my first year. What? Yes. Yeah. Wow. So I broke all records. So what year did you earn your first million? That you actually feel that you've achieved this, becoming a millionaire, having $1 million in your account? Well, my aim was to become a millionaire when I'm 30, but I became a millionaire way before that. Wow. And then, you know, at one point I had 120 million of assets in 2007. And then in the GFC, the global financial crisis, I lost it all. Even lost my house. But then I refocused on my focus, and today I regained everything. Wow. Yeah, it used to take a lifetime to make $1 million, but you could make $1 million in a year, you could make $1 million in a month. And at one point, sometimes you can make $1 million in a week. Wow. That's the power of the mind, of the power of focus. Now, talking about, speaking of all these real estates and agencies, there's quite a lot. And Yes. even here in New Zealand. Yeah. What makes Remax different? And what can you provide differently? Well, personally, if I work for 32 years, I was 26 and it's 32 years now, and I work 70 hours a week every week. And I'm the person that works on the street, talk to people, value the people. I never hide behind the office, and everyone that bought off me would know of me. And Remax, today's market, we are not selling houses today. Anyone can buy a house today, let's face it, if you got the money. But if you don't got the money, you don't have the deposit, you don't know how to get money, no one wants to know you. Remax rent to buy program will want to know you, will talk to you, will take you into our boardroom, will analyze your finance, and all of a sudden, after 8 weeks or 6 weeks, you think that your dream is impossible, but all of a sudden, you move into your own home. I'd love to know more about this rent to buy program, because in fact I think that's your nickname now. Yes. And New Zealand is your Mr. Rent to Buy. Well, when I tell got us pulled more over about by the cop the other night because they breath testing, and as I was winding my window down, before I can even say anything or count to one, the policeman straight away said, "Don't have rent to buy." That's twice now. Yes. That's twice now. So look, I think through my years of experience, I know Pacifica people are very shy, and very shy to pick up the phone, very shy to work in a corporate office. You got to change your mindset on that. You got to pick the phone up. You got to come to the office. You got to meet us, and you will be surprised, because right now, in 1994 when I first started, earning was different. You know, you only earn like 30,000 a year. Now these days everyone is on 60, 80, 100, 150. You only need 2 of those income in your family. You got Kiwi Saver, and then if you got like hire car, hire purchase, some personal debt, we can help you to consolidate all of those debts. Then you own one house, one brand new home, one repayment only, nothing else to pay. And this is the trade secret. This is what we're good at. That's the point of difference.
Thank you very much. Tangaloa. Yeah, say for yes over the gando. Le wa fa fonga mai le baro le tu telo fo ila to tele ila to le wa to tele. There's a lot of people watching that they know you, familiarized with you, and seen you everywhere here in New Zealand. Tangaloa. Yeah, fa so mai le tu langa le ngadu nga marfata wo le Remax. I tu langa fo ile le por kalabe lo fa anu le rent to buy. Thank you, Asiata. I think I'll talk in English just for the sake of Don Ha here. Look, people have known that I have worked in real estate for probably five years now, and I've worked with for other agencies, and the reason why I went into this profession was solely to try and help our people, because I also was renting for over 20 years, and as much as I tried to get my parents to buy us our own house, it was very difficult, because they were stuck in their mindset of being comfortable of where they are, and having that fear of taking the step into home purchasing, because they didn't know much about it, and when they hear a word mortgage, they thought it was going to be a lot of money that they were going to pay a week, but that was back then. So when I grew up, I decided to break that cycle and buy my first home. It was solely so that my kids can inherit it. So I worked with many agencies, but recently when I saw this rent to buy ad of Don Ha's, I mean, I've always followed Don Ha when I was younger, and I've inspired by his story of how he became a millionaire when he was working for Ray White, to the stage now where he has his own agency. He's the owner of Remax New Zealand. And I saw the program Rent to Buy, and I thought, man, this is the product that our people need. This is the product that will be very helpful for our people, especially our Pacific Island people, to get into their first home. Because I know, I've been there, I know how hard it is to try and save up a deposit. And it's a lot harder now with the cost of living and stuff. But having seeing this ad, I thought, oh, go and watch the presentation, and and then one thing led to another. I'm sitting in the office for an interview for a job, because I really wanted to be part of this program, and I wanted to. I thought if it would be easier for me to get involved and help our people, understanding how it works and how I can add value into my community, and getting them into their first home. So since I've joined in, and I've experienced the amount of people that come to these seminars, they're very excited, and they're so pleased that there is such a program that that is helping our people getting into their first home. So Stephen's already helped 4 families. In the past 4 days, we had 16 families that signed up. That's like over $15 million of assets. And here's the difference, okay? If you're renting a house now for $800 a week, in a year you're paying $41,600, which is 40% of your tax-free income. In 5 years, you'll be paying $208,000 of repayment, that half of the house off almost. But just think this: if you stay renting in a house right now where you are for $800,000, if the house goes up only by 7% per annum, you're making your landlord $56,000. Plus, you're paying him $41,600 in rent. But if you own that house, you pay $41,600 for your repayment, which is $800 a week, say. But you get to keep the $56,000 gain. That's how you become a millionaire. After 10 years, your house doubles. As simple as that. So now, Don Ha, you're probably so familiar with us Polynesians and Samoans in terms of
low income and bad credits, Yes. etc., etc. Yep. Now, are we entitled? Can we have a chance to rent to Yes. this rent to buy program thing? Well, we recently helped a family with 9 children, right, and their parents, and they have a $90,000 debt. I'm not kidding, and they have some minor credits. Now, so we able to refinance their $90,000 debt, and we was able to get them some finance through a non-bank for a year, because all of a sudden, all they move in that all the debts are paid off, and then all they do was to pay for the repayment of this 10-bedroom home. After 12 months, the credit is good, they refinance to a normal bank. The family was crying. Wow. Amazing, they were crying. And then when people cry because of our help, we couldn't help it but to keep going to help more people. Because all of a sudden they become a asset, asset rich. Over the next 10 years, they can buy another 2 or 3 homes for their family. And it breaks that cycle. It breaks a renting cycle, generation of cycle that we can break. Nowadays, Tagaloa, with Donha, talking about owning a home and this, the cost of livings and things nowadays. But what are the benefits of owning a home and not owning a? Okay, so I'll give you a perfectly blunt, honest answer to that, and this has happened. My best friend is Rarotongan. I go to Aorewa College with him. In fact, his cousin is my schoolmate as well. Now, when his younger brother passed away, and the family need to buy a plot to bury him, but they haven't got any money, they haven't got an asset. Okay, so if they got a house or a home that they bought, say, even 2 years ago, 3 years ago, they could go and borrow the money against that home for the funeral service or buy a plot. But they haven't got it because they didn't choose to buy a home. So they ring me up because I'm their friend. So I help them with it. But by having a home, the benefit is in the event of emergency, you can sell it, you can mortgage off. But after 5 years, it's gone up like 200,000. Well, ask yourself the question right now: would you save 200,000 right now doing what you're doing for the next 5 years? If the answer is no, but if you own a home, would you make 200,000? The answer is yes. So I think the difficult part with Pacifica people is 2 things only. One is very shy to ask the question to buy a home, number 1. Okay, that's obstacle number 1. The ultimate obstacle number 2 is, I'm pretty sure you're all going to agree with this, fill in the forms. Okay, you hate filling in the forms. I can't fill the forms myself. This is where you come in, you sit down, we fill in the form for you. If we send you a 10-page form, you're going to give up. I give up. Yeah. But you got to change that now to say, filling in the form is my addiction. I will overcome it. Then you overcome anything. I think, if I can add to that, Donna, one of the things I've noticed joining Remax, and especially with this program that's helping a lot of families, is that the fact that everybody works together, including the finance people, the lawyers, all working together in order to be able to help make it easier for families to fill in the application form and gather their, all their compliance. I mean, last night we didn't finish until late, and this is the best thing about this job is that you're the first one up, but you're the last one to go to bed, because you're just so passionate helping people. Last night we signed up a Filipino family that have been rented for years, probably I think it was 16 years, right. in North Shore, and they're paying over $700 a week on rent on a 2-bedroom. Last night they signed up a 4-bedroom brand new house. And they're so pleased because they never thought it was possible for them. But until we sat down and go through and their finance and then that, we were able to help them out. So it was exciting. And you get other copycat rent to buy out there, and there's a word of warning for you. If you rent to buy for more than 1 year or 2 year or 3 year, it's not going to work for you.
Wow. Because there's no such thing as rent to buy for that. It doesn't work. So other people might say, hey, you can move into my house, you can rent for $700 a week, you pay $500 rent, I keep $200 for your saving. Well, that's not a rent to buy. Okay, our program is this. If you move into our houses, if you pay $1,000 a week, $800 a week, it all goes towards your house. There is no rent. It's rent free. Wow, but it's all going to... All going towards the house. So, and it's only for 3 to 4 months maximum, our program, maybe 6 months, because your income is still count, you still got short period. Now, if they say 2 years, you know, like some of you could, if you family planning, you could have a child, you could have a baby, you don't have a job, then you can't pay for it in 2 years, you could lose your job in 2 years, your health could not be good. So there's no such thing as a 2-year rent to buy. If anyone who does 2 years rent to buy out there, they're lying to you. Wow. You want to own this home within 3 to 4 months under your name through our program. I think, well, there's a lot more. I know you've got a workshop later on. Yes. And we'll get into that shortly. But with the Kiwi Saver, can I use that to be a down payment or a deposit? Can you talk us through that, please? Yes, and this is a key to it. If you've got Kiwi Saver more than 3 years, you qualify to withdraw Kiwi Saver to be your deposit. Wow. So a lot of the family coming through, they already got like 60, 70, some had like 140, 200,000 Kiwi Saver. So all of a sudden instead of rent to buy, that from day one they own the house outright. There is no rent to buy. 70% of our people come to our rent to buy program, walk in, do not believe they can own a home, believe that they got to go to the rent to buy program. 70% of them walk out, own a house outright. Wow. Yeah. It's not what you know, it's who you know. You know Don Ha now, so come to us. Wow, absolutely. I mean, what's the percentage in terms of all your clients and your customers that's been signing for the rent to buy programs? Do we have a lot of Pacifica? We have a lot of Samoans? Right now, I think in South Auckland will be 75% Pacifica. Yeah, 75%. Wow. Yeah, so I can say, yes, if you come to our program, if 75% of the people can own a home, why can't you? Give it a go. Yeah. Well, I know we do have the details, Carl, if you can put up the details with the contact details of Mr. Donha and Rent to Buy. And before I go back to Takaloa to summarize some of, I would love to have you summarize some of our conversations in Samoan, just the key points. But then I know a lot of people who are watching us do understand, as I can read through the commenting, they are a lot of people that are agreeing with you and they know you, been good friends of you. Some of your customers are watching right now. Yep. But let's go to this book. It's called The Art of Exponential Success. Yep. By Mr. Donha. And I believe this is your number what book? Yeah, this is my number 2 book, but this book is very special. I'm the first Australasian person to be chosen by Forbes America to do a book deal with them. So right now, if you go on Amazon, you can see my book. In fact, Donald Trump's book is cheaper than mine. Donald Trump is $14.10. I'm $24.50 on Amazon. So I have achieved something quite amazing. Wow. It's a great honor to be chosen by Forbes. Yeah. Wow. Yeah, Takaloa, may sina taba yaw te lenga fa fingo fie le fa Samoa. Le fa fo me fo to tele te fo la malama. Well, there's a question here. Asiata, does he have a branch in the States? Remember, we've talked about this on the day that we've first met. Yeah. We've got a lot of people from overseas. Remax is the biggest in America. Wow. Yes. So it's a global. Yes. Wow. Yeah, I will talk to Pole. We will have continuous interviews with Mr. Donha as we go along. But don't forget to buy this book and join some of our workshops. Lela umatu na tulunga ya tagalo. Wani vahenga tau ai tawon to fa na tulu maro le tulu ile fa tau or melo le rent to buy. Ko so le wa e rent e fa kawa mo o le fale le di renting. Ia mafai lo mai le tatu workshop le fia fifa mo. Ja, fa fa sa ole la so no ole po kalambe le ole rent to buy. O tele na fa manu i na to tele o ainga sa o mai
i seminars ia ma te whai ia so uma. Toi tia so uma alwa ia so whai seminars wha malama lama lele iai i tātou tangata. Le whainga o le rent to buy. O se o lau tauto nunga siata se laupasene pau ale o le awala mafai ei o na soani i a tātou i le whaatauina se whale fau. Wae mawhai o na soani company ia i le tongina o tātou ai tā lafo i le taimi nei. Ia, e le ngata fwoi leo lau deposit. Ia, e mawhai o na e a whapek te qualify asiata. E mawhai o na e nofo te tonu o lou lava whale leo o manao e whaatau. I se vai taimi o lo tu watu e mātou. E le aima se tongi whatetenga whape tolu masina ono masina. Leima se tongi se tupe tongia i lau rent. So lau a free lau rent. A le tupe le masaninga tonginga i lau rent masani. Le waru le la aru sa o te tonu. E sefe mo lau deposit o lau lava whale. Wow. E o atu la le taimi whaatulanga fo ile le whape tolu masina. E o atu le taimi na ua a toa lau deposit. Po ua uma fo ua ready fo i oe ia e sign off uma ia lau whale. Ia. Ona matalole na tongi lau mokesi. So with these houses, Donha and Jakaloa, so there's a question, just see the commenting. Just please ask Donha, so in terms of the houses, how can we get the houses? Like, do you find the house for us? We do. We have relationship with a lot of builders. So we have to select, like for example, right now you go and ask anyone else on Trade Me, I want to rent to buy the house. The answer is no. Because they don't know how to do it. The owner doesn't know how to do it. The agent doesn't know how to do it. The finance people doesn't know how to do it. So we spend a lot of time educating our owners to get onto the rent to buy program before it goes on the market. So we have homes from West Auckland, South Auckland, East Auckland, North Shore, Queenstown, Dunedin, Wellington, Hamilton. There you go. There's a lot of questions. The whole country on it. There's a lot of questions asking about if you have a branch down Wellington. Yes. But there you go. Yep. Wow. So do you travel all over New Zealand just to do workshops? Even in Australia, I do. Yeah. So I have run 4 to 7 events a week. Just like you do shows every week, I do events every week. Same. All right. Okay. Because of our time, and we will definitely have more. So what you need to do, because we're going to give the final words to Donha and as well as Takaloa. But I believe there's a workshop later on today. If you wanted to. Tonight at 8 p.m. we're having a workshop in Manukau. What's the address? Victory Power Ministry Church Hall. Sorry, I don't remember the exact address, but I'm sure a lot of people know. I think it's 639 maybe. But Great South Road, yeah. We also have a special program running right now. Some of the homes that we got. Now, check this out. We can sell you a brand new home right now in Manariwa. It's only 2 bedroom for 599,000. A 3 bedroom for 799,000. It'll be finished in the next 4 to 5 months. You buy one of that home, we're going to give you, check this out, a free Suzuki Swift brand new worth 28,000 as part of the house price. Wow. I'm not kidding. This is the latest and the greatest that we invented in the last 48 hours. Buy a house so that means you're getting a new house and a brand new car at the same time. Imagine this, $599 for a brand new 2-bedroom home and a brand new Suzuki Swift worth 28,000, and your weekly repayment will be $650 a week. They're all brand new house. So just the address there, 792 Fitu Ivalua, Great South Road. Yeah. Talvalu. Awole ngalo ye jole Talvalu la fia file dei e Manukau. Fitu Ivalua, Great South Road. Yeah. O le no fonga lea, ale kalisia le Victory Power Ministry. Le fafsanga I tonu la male pamukesi vile le PP le Great South Road. Ai ile shopping le ya ile fala ingale tele na ya lue ai nga yo le Lone Star. Ia o ina tonua. Ta le valu te tauna e ia ina nei.
O leo le a whamanino ai nisi uvainga Tagaloa. Yep. And also Wednesday, Siata, we've got another seminar as well at our head office here in Manukau City. Remax. Yes, 611 Great South Road. 611 Great South Road. Down to on Wednesday afternoon. If you can't make it tonight, but so. Yeah, the deal. Grab the deal now. Rent Dubai, $599, 2-bedroom and a 3-bedroom, and you will get a free Suzuki Swift. Wow. Yeah, and you don't like the car, take the cash. Yeah, le na tonu. Vai ta to ia. Ai le mana o ile ta vale. Ya o mana sai ni lo fale le Rent Dubai. Lua putu moi po le toru putu moi. Lima se lau I vai vafe. Ai mau fu ai malau ta vale to inga fou lava Suzuki Swift. Worth lusu valu afe montupu. Ale la fai mai. Ai le manga ka vale. Em fai nga vele cash. Ka fia wo ya o ile la fai lau Rent Dubai. Final words and then Yep. For our community at West Auckland, East Auckland, North Shore, Hamilton, look out for our next event. We will be doing a lot of events, especially for our people at West, North Shore, East Auckland, and Hamilton as well. So keep an eye out on our program and our advertising and see where our next event will be. Wow, we have so many people desperate to get in contact with you, Mr. Don. Do we have a contact phone number for Molia? Do we have our contact details? Please, Carl, if you can put that on shortly. Yeah, lela tu na du luma tatou details. Final words. Well, firstly, it's a great honor being on the show, and to all my friends from South Auckland, from schools. I haven't seen you for a long time. To all my customers, to all my vendors. I know I've been busy and I haven't been able to reach you. To this show here, we meet each other again online, so say hello. And you can find me through Facebook. You can't find me. I have a Facebook. Just look up Don Ha, direct message me, and I will be in touch with you, or one of my team will. So great to see you all, and thank you for the opportunity to be on the show. I'm looking forward to coming back. Yes, definitely. Definitely. There you go. It's all about the man. Thank you. The Mr. $1 Million. Well, he's more than $1 million, but yeah, he's a millionaire. And thank you very much, Tagaloa, especially for referring and bringing a very good friend here with us. And this is my second to last book, so I'd like to give it to you as part of being on the show. Oh, thank you. Thank you. Wow. I'm going to be a millionaire. And don't worry, I will never forget all of you if I become a millionaire. But I will definitely join one of the seminars, for sure. Well, we will definitely see each other again. Ile seminar Tautai A'e, Fitu I Valua, Great South Road. E manukau, ile Tautai A'e na nei, sumemi talamai au. Face of Vasili. You can ask any questions. So is going of Vasili. The man himself is ready to answer those questions. You'll be owning a home by the end of the year. Tatuan malonga fa awere program. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, soap, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Great to buy. You would have seen our ads all throughout 2025. We want to help hundreds of families achieving their goal and already moving their home now for almost a year. If you want to own a home and you think it's impossible,
we have special programs that can help you to own your own home. We will be able to help you to consolidate your debts, put all your repayment into one payment, and unlock your Kiwi Saver so that you can move in this home in the next 90 days. When you come to our event, we got selections of homes that we can help you with. But your action is really important. Your commitment is really important. Book a time, come to our event. It costs you absolutely nothing except just your commitment. We're looking forward to see you soon. Tala for lover, and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Tabila watile uto sumali minuto jali tulai fitu mai alfa noanga mara jamalo milionea. Tulanga ole prokalame o fatawino fanle male umia o lo fanle me tulanga fa pena. Don ha Mr. Rent to buy. Ja, en voor sunga ya tagaloa fi manase por sunga Steven manase. Ja, so finangaloli atawa wai o folis tanga te umia sa lo tol fale a o lau fuf o lau fato fala inga ile fa mama venga ole prokalame. O mo kwa leila mo la ko fo go leva wa le fa ka ngol fale le se me fa ngofi e fai o le kelo nga sa ya a veces sa ko fero lo soia
Okay, la whanonga mai wale, ngō whanonga mai whakaronga. O se skasi o wale whai ngofi ei, o ngā umia se whale. O fo i, po whea kako whai ei, a reiso whale, whoringa mai reisa, o mea whai e ngusi. O ngā whai ngā kā. Ia. E le whape, le whainga e kongia, e whainga e kongia, a o la asanga e mawai. So, o la whanonga mai la i te karongoa Donha, i wa mua le pa ngoi whai ngofi ei ngā moa se whale se ainga. Ia makauri o menge o mea le e lako a se ka whai whanonga mai e 5% which is out leia 5% e le value whale every year. So o le arka mkanga ke whai le kai mua. Ia e whai koe catch up le 5 kausanga mu whai koe catch up la kupele wānu. Ai pau me o whiwhi ai. So lu pei hau se milion e so lu ngofo e tōna hai. Ale o te whai atu. O hawa noa e te maua e whaatala noa i ma milion Ia maka milion ngea. Ia o le wa a career sponsored program. Ia. O le whawhakai ngā. Ioi. Ke ro e unga so e marka e unga whaperka maro e waku kai whakukuru mō ngā whale. Ka kia whakau. Ia. Whai ka ka ichin. Ia, kusa o tātai ia la whaatau wai whale. E unga o whai e pē musa o ngaru ngai hei aro. Ala ngai, pore me e sa ke me pokalami. Ai re uma e ngā wai whero wa ia koila no. Ala vai. Sorry, o le men ngā le lau le o whanonga ka maloa, so le whawhetai lau tusi, e a taua. Vai o ia tanga loe le mo se kusi. Ai. Vai ia. Ia, wanga ngai ka korua sa mar kusi kasi. E la ora fora kopi de kusi. Ai wa uma na saini el tabaroa. O se sira mai. Asiaka o lau. Ia, sa ua. O lau whiwhianga o whanonga mai. Ngā saua skaka makiwa ma skaka surfai. Ngā ki kama as a refugee. O ke rorongo whangare ngā whaiko inga rea o i mangele karanga le pamu ngā sa ngā whumara refugee aso ia. Ngā wo i mo o se swai a whai mako ngā runga aso ia. O le whale ngā, e le se whai koko o le o poku. E koso mo ke so ia, mo pungi whungai ke ngō whai. Ia ke mai le ngā pupungi. I se whale lo ngō whai waka kiri whai se whale o ngō whai kumaro. Ai wharinga mai o langa whiri ngā, ma le focus. Ia, le wa milion ia, kosu kausanga o milion ia. Ai wa tusi wa saingir ka maro lau. Wa saingi wa pipi i le saingir ka maro le milion ia. Kau ngā kākura kusi le lo kusi e Donald Trump. I le Amazon. Wa, tu asiata. Best wishes. Alala mele ru ia ka maro ia. Ia o whai kawar kusi ia koe o i le si mafai. I le si whakaunga, i le si whakarangoanga, whamai. Ia make sure o ke come back, i le si whakarangoanga. I will ask you a question le kusi. Oi. Ia, wa malala. E si le pepa ka whai kawa o ka nia kusi. Ia, o se kaka le furi le whainga ofi kongo kako situation kako o mai Samoa, kako le mo se mea. Ia, sau mare leo se mea. Sau mare mativa, sau mare tau mafai, sau e suru fai. So e malama i lo situation. Ai uma e malama i le se kanga sau vai. O isi whakau whale mai si kanga kamiriongea ia. E o mai tū pai. E o mai whamainga o mai o lako a inga o le history leo a tangata lea. From nothing to something. From nothing to something. Ngā sau mai le kua inga kau a maka i whamitalanga le tamaro. Te lofo i o le ka oko me kongol kusire. Tala ia au whaia ina. Ai ke role si pointing o pikinga. Ngā iere kai me ngā whaale tonu ai fo. Ai reo me ngā wanga umanga me. Ngā ua. O so foka fo nei iri tai me mawai. E for kai me koe whapasasa ai fo i loka pā kua i lalo sisi kai me. O le process umalawa ia man tualanga le tu vai tu le fiol te malo o no tulanga o le recession. Le tulanga. That's business. But business tulanga fo le collapse ai o le te mawainga. E ke whainga ngā bankrupt. O me ngā kāro i pārangi i bankrupt. E fa pena ia na to uma le to fai e fa pena it's a business ko sau ai e sa oile tala fo ilele wala ngale no ba tistanga ta mai ko maro ko nga le nga ia io a fela le uto sa fai el to malo or so fuanga nei ele fai tawina o e ilo pakaku ilalo ai fai tawina o ilo toya
e lau toe tulaʻi mai luga pe ke koe kulaʻi malosi e se le ia se a o le mafuaga faafiaga fei o lia ia le malo foʻi lea tatou ni usila lena muamua e ale mauga pito i maualuga Hillary ia kamalo Edmund faafia na fei o le faatoʻā maua i loa le tamaloa le latuā kaogakaloa e goiga pau faakolo e ku ia faasfulu vai lalena le uiga na le faamatalaga ai foʻi le mea ua alualuā pakaku i lalo au ke popolefua koe kuʻunuga koe kafikafi koe faaualu savaliga o le mea sili ma taua saiaini le sona na a o koe sauga la le ua sauai taonha kamalo e ia silasila la le gagu ua taonha vai la le gagu ua o kou foʻi e kou ke laulau broken ma ga mea vai le gagu ala kamalo e kau le kilia e lau faalogologo ua lo ke faalogologo wistan mai mai mau peaga io e ese ale faaleoga ala kamalo o le account o lang pea a le successful o le kamalo sorry mane talks o le mea o le fai tu tatou tala o le pe kou ke ula fa pe nga u kou ia lau fiaka mai le ngangos ka ko palemia a lau pa ua ka ko i kalaf a lau koe ve seile ngo sa mo mai le lisi parpala a la koe fia ko i kia kanga kai koe vakuku pe ko ngo sa mo ia le na ia ai fefe wa ia pe o to matou nanu le lei a o le matua ai tala fulang faia o le faiunga o le tatou por kalame ma le faʻasoa le nei fiafi ua umai si vaega sa mafea ai toe a o lagona ua faaalia le ua tou sila i le faaliga o le finagalo lē sa tagi o le kagaga leu ke moʻomia le sau e faimai soka figagalo o le lafi logo where is logo ia le lau faali le mokoā le fiafia limo Yo kwa le fio limongi me ku. Ya a mera se me la fa di longo le fifia. O le fe fa fe mako. Ya la fa la ko fa mako. Limongi ora me fa lo walo ya pili le fa unga. Pe ai fi manga pili. Ai le fa pela sa fa singa fa si me mo. Ma ai la le senga le la fa Samoa. Sila tatou le senga le no fa ya to le amatanga. O ai kongu ka ngaka ia e vesi ai le tunu. Tatou o tai o ai kongu mai. Fa ia inga ku loua le manguia ka mo fa inga ko rupi. Na ko fa fonga wa le fa to afa se tala to rupi la na case. Na to fa fonga se sa ia ko rupi. Na to fa fonga se sa ia le pale mia. Na to fa fonga ia. Nga ngongo ki ala ulu o kai mau ka vai hui ku lou sa mo a papa o do punga a papa ma pasae ma faufaunga le fia ai na ta ia lalo lavali asa sauman ma ave alfa alo le ka ki mai o ma ko wi le media yo ma ko fa so e fa penga ai tato o e suni tai e ko ki kulkuria walanga o ko kongua le ma fu ai fela ko yo le ku o ai la le sa tali maluina le le mangui o le ungor case ai tatou ye o ko e lupe o le sui pale mia e sili ya ko le palasi le pa ke le case ko lupe ngai lo mele ku pia ele mongi ele o ese mingiska ele o ese nga o ya fai pule ai si sila la li ata o le alu le nga do ngai ya kalasa Surely. matua itia ia le faalo me nga le ala ngo fa ku kero ka kare tu poilo fa no to be honest la wofo or ka sa fia ye O yenga sa ka unga. ai so mai mana fia fa mi otonu e ma failanga e controlling nga nguko ri bongi le mankala u fai il fa machine Ye mo kule pa fo. Da vo yenga fa sa. ai lai lo le me na te fa to o e tanga te pala ai le o kiro vai. That's an insult ile loa. O ai kanga kale u fai ai upu ia limongi. E fai le lo ia fai le famsingo fai a karasa. O le lo ia fai le kula fongo. Ele ka kausa famasingo ka kala longa nguku ni upu fa pe. Vai. Kwa ngalo le ainga ma soka. Vai pa ngalo le ainga ngalo soka ngalo lolo. Le kakau nga sausa nguko samsingo ia upu vai tatou ia la eu so mai la kau fa ko ngule le AG e kau fa ngi kula fongo e va ko ma ko fa fo o kala CJ
sai mua kulo wa ka ko halu upu sa o tu lo fa fonga la tu no ai fia manga sai ya ku ngisi sai mua kuli mongi ngai lo le sa mo o ska kai sa o makoa ma mongi me ngai kau kala sila la sa mo ai le tu langa le tu pu nei ali mo ni la le alu ya kala sa so ko haru la ko ka malo so akiro o le ke o le mela se yo lo la fai o mele mga mio o se case fo le face nga o family mo se case kwa a makka mai la wala makanga face le leia e family mo e fa se la case wa ke mo ko arka la a sa o ri mo a ver fa pui a sa o a ru fa pui ole bu moni wala nga lela o sa ua e kiuti se mi tulanga o le defamations o le me fia fa manino le mongi le ai ma se unga fa msingonga o sa ua ye ke innocent so awe te fa se na le tunu fa mai o le ua fa kai ai le wing ile unga le pe fa ilo ke innocent le ai ele ilo ke al me le ilo ai pe innocent o pe le innocent ele se fa msingonga nga le nga fa mai lo te tonu ngo foi ele te tauna tu upanga no ina le tulanga le ka ngo ko apili le mele ye le kio tsm fa fetai le fionga le fa masino la o fai sa o alenga ele se conspiracy ele o se kau pure pulenga le o ko kama le ya la audi le mali to fa ko ngo la audi ya lio fai le so ele se conspiracy la nga mea o le menga ka o le making sure Ani, or to make sure, man, just to make sure. Just to make sure. Wait, lang, it is a conspiracy, le man, nga pas conspire. Oi, ole nga la kur kamai kiki malanga mori mau. Ka ua ku ore ir kanga karenga fa kongua o sa marfanga fanga fa kasi o rua ma kulo ma kulo nga ngana. Or fa kinga karinga so o Samuel i ala au le mali to ai le even palmia. Le nga lai longa fa le mele sa wa se isu ele ile. O se conspiracy le nga me le se mea. Mena ta ole just to make sure e mongi pele mongi. O le ala u fa fe kai. O umanga mai le fa iunga. Sa ole le ele i ngi kau pulenga. Yeah. However, o le ala u kioti se. Langa o le to te fa talia uma. Ia i tū lau o le iunga. O lele ia mai le iunga tustusia. O ngei le mai le iunga tustusia. Se tato whaatadali mawa ili walanga paule o la uso tanga tui Samoa ila tau sai tono whamasinonga le au mai o tonga le li ataua. O le winga la, le fōringa mai, o lai atangia mai, o lai whaamaonia, whaapekio ti Samuelu iana tala tau whaaleanga ma mea ia. Ia me se foi la o lise ilona o le account tasi la kio ti ia stein o lise. Whaapea mai o lona whaalafi la fia o ai. O Marie, ala fa mai se nga me. E le winga na ia te ula ia. Ta tau to tultuli mata ngau awalanga o le mea mata utia le iai. E apili le mea lea. Yeah. Mana tua mai foi. Na iai ma firi nga ma karkalangoa i le mea lea. E iai e sao, e iai e le sa sao. Yeah. Mai vai. Manga kua ren ka faso le mea lea. E iai e o le a fasao, e iai mai o le a le fasao. Ona o le sila, wa mara tua si fatu la utala. Samoa. A le mingoi le whaingo le mele ia sem. O le la moro au le la alaki la limong. Kou sisira mai. A le mingoi mai ngai le mele, lono winga, le la alaki ai le lila. Ai, ele i whaia le au ili ngā langa hit and run, ele i whaia. Ele i ol mea. Ele i whaia le hit and run, ia mangingo ai Samoa. Le la o sau noa le whionga le li parmia, le la avaku leo leo sue. Tatou tango filo le whaau sa o le matone, o le furu au. Whaau sa o are me kaunga iai. O le ale me tauna iai. O le ua wha mao nia umai le i tau pule longo winga e se maa sarosalonga o longo maanga leo ia nga o pai ia suenga marakangi lea. Lono winga o lana sa o are suenga lio. Anga sa o leia. O lava le unga lea e whailoa mai iai. Sa o le lei le suenga lio e le ileanga le suenga lio. Lono winga la, o le me fai, toi fo ili o tono o le, walanga o le tati faʻasoa, e koe fo ili o kukongo na makanga ruenga. Ta kia ia back pay ma loa suit manamea, ta tia se iei lona taimi e fai loa ma iei e la tau Samoa. Ai tatou wo ile mea manino, ma le mea anoa,
e koe fo ia langa o ia inga e koe fo ili o langa luenga e kakau iyo langa le o whamaungia langa soi kulafo e le ngata la na o le toi fo ila na ngaruenga le ataua ai koe wha au la so nga lea wa fo ila nga le u wha maungia ma wha masingonga fa mai le sau noanga talasa le ki nga ili mo la auli ma le toa ma utou nei ai ai loa ngisi ma ai ongo ka fuli runga ma kua i fuli o mai runga o lai ma kua faisu e ngola mio kongure ko ke pisa mai vai le mera nga re ki nga ai le loko le lea e ki nga o nga ke loa e le lava o le mea mongi ai e me le wa guilty ai e mfain ko challenge mfai e mafai na to apili ai se ifa au sa o la le mato le furu au ai koso mai lo le le molia ia da waia tatou o tuli po le atonu so enga lenga kau mapunga mai lo elio ai konosi lo ia longo ko kongu manga o shut down pe e fa file mu ya wangi mangu ai lunga le o ai le kanga ka lenga saungi lenga saungo ia elio to ya asia tamali atua tatou fa tan nongo nga ko o le oro au mai kanga ka le walava mau walava mato so enga pa war me or mako woloa e arrest ai wo ke erkala ai wo ke ile villi mer kom singa o ker waku ko ye lenga ku po lo fa malo lo ngonga ya vai fa la ve mingiska fa la ve fa walo le melea o lela o to fa sa o le le kala sa fa angifo to fa fo ia le vai le mena tafe sa o mai ai o le ala le maare sa ngo i fam singo i makua kase i lunga la sira fia kalasa lo winga fo ili o tutonu o le tarti fanga dato to e vane i fo lunga pa wa me karosia o ye faila ia po me fo o matua susunu matia ya kasinga me ele vale o lailo e di o so ngang fai na ona to au mai o le faila le to e fa ta otto le koso mai lo i ko loka mai lo tutonu ai whanga solo molianga marisu su engol hit and run awa one thing for sure nga o ali mongi le suspect e na o la vai totas le ai masesi e le ai se vaele e le ai se o fisi ka kai nga farkuo vaele e le ai se farkuo vaele e kuno e le ai se la uder marie ko e le ai se avetaxi ele se ven lei umangi nga mea ma le kali lu conspiracy ma sai mlang fai le nga ben fanga ia la uli ma le la matua fai lua se sau sembe fa matala mai lua ai nga ai sa wala ngor kala le sem man tuana o le fai tala no le melia o tala le Samuelu e ula ia il paipa ai tu i ro lima siaki o lima pe le o pupu waingi mengi longa ingi kui po kaunga siaki o lima ya wa tauna vatu e tala e selo of tino so e fo mai o ia o longa ngi me wala ngai longo fia wa ia ka kui le toa no fie vatu o lima matua tu fa pe nei ai so e po pupu de me tu ia me o ya meranga io o to inga mele na tauna fa ya oi vatu le lei o e matua so e nga ko yo la ya le kala la kama misi nga le nga ula mai misi ya o ya o sa o le mafo misi mai sau li moni au te fefe sau tuli au me ana wa sau tuli wo le vana mangalo la nga o ele ku ya ka ka nga ko fai le se so nga le wo uma so la u le male to bon me sa ona ya o mo e ui or ka ko case wa upside down wa amata mai la loi I vai ai le amaka mai lungo le ku lo fa fo ga le tulu ia ai tatou waru se ia le meren ka kwaru se ai lea la ua malama yuru ngalu wa kilia la au le mari toa kilia lio kilia fpura ai se e alo mai se su e la le mele ya oi io le ua uma su e le lai tu sa e fai mai nga kau pule fa o le leanga o a me uma ya oi wa uma la e le fa mau ni ina la mala do alo mai la oi se su oi su sau sa me fa metala pe fa felu sa fa I lo fale ya sau mai ken ka fa makala pe fa fenga o ku le masa salonga ya ia me umana
Whaua proklame la so tae au. Wa te alifitu. O le talia le tātou whaatalitala noanga masuio i lātou nei. O na iei nei tūlanga o lātou whaata le leile lātou game plan. Ia, le nafso ta ia tu i le tō whāri o whaatau malama. O se aso ala vai aso nei ale o tae au. Ia po le aso tofi. Ta o le loma whono toe ma ualo wa vanoa tau te whaasua i le aso tofi. E le stala e vaneai. Wheso ta i mai. Ia, ona vai le tātou sumpe a tusai malofi na ngalo. Ia, tātou aro atu la so tai au nisi o tātou wa mata upu whalau i tele. Ngai, e tau. Whaamokai au. Ia, hamoro le fiafi, lava le proklame. Alofa tele mo o tau, le vanga le fiafi. Ia, sia tamale a taua, tātou tau mawai. Soifua mai maungia. Soifua, mai amaruia. O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i wha i Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele langa waa il whaafuaina o le au unanga, ma o matua fo ile i loa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ail whai ngā malanga, mō le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulwha e tūla i le fitu aso le vaiaso, mātou te ngā lulua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama atili o na sila mwhai tau malama le i mātou tūlau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whavalu tolu. O le mātou telefoni whiaviai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi masina mua. Mana tua nei le tautua o le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le momoe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha maa avenga.